ene ge motho a tshogile ga a sa kgona go focus, ge motho a tshogile ga a sa kgona go concentrata, ge motho a tshogile e ba bothata ka baka la gore o tsamaya le mo go sa swanelang gore a kgone go kry-a se sengwe le se sengwe se se ka mo šireletšang. And jwale potšišo ko gore ge re le ithene ka gare ga motse re tshogile ka moka, re gakanegile ka moka, o mongwe le o mongwe a ya kua le kua gore a te kry-ele bophelo, na go tla sa jwang ka baka la gore nto ngwe le engwe ye motho a e šomišago go mofa tšhireletšo e alwa ka bo yona. Jwale ge e lwa go tla fetša go elwa dilo tše kae? A ke tšee sebaka se ke leboge le go dumediša Professor Moremi Semmušo, ke mo fe sebaka se a dumediše motheletše kgole le kgauswi mo a re theleditšego a le gona. Ke moka re tle re amogele baeti ba rena re ba fe sebaka ba titsebiša gore ke bona bomang ba tšwa kae. Ge re fetše a nkgaijeng kgawane ditaba tše re tloga re di nyaka kudu ebile re tlo no dula re kgopela batho ba ba ga seroka ba gore nnete ke yona e phološago motho, ebile nnete ke yona e yaga motho, ebile nnete e boloka le nako ka baka la go bolela nnete no ba pa mara ge o tlo tlo swara mo le sa u bapala tšea ke ya go fora topa emanyana. Oh god, Professor sebaka se ke sa ga go mongakanke o ba tamiše. A ke go tame malome ka kapa, a ke thome ka wena pele ke go dumediše, ke bue magageshu, ke dumediše mešate ka go fapana, magoši a gaborena, ke dumediša batheeletši ba bagolo ba Motse Community Radio Station, ke bue ke dumediše baruti ba porofeta mangaka setšo ba ba le mešomong ya go fapana, baetapele ka go latelana ka kgati ba lapa la gešo re a letama, ebile re leboga kudu ge re le bona le fihlile mo le kae ba gešo. Re gona koko re a leboga go fihlile. Bana ba ga go šiba, bana ba ga go šiba ga mmogo le rena koko re fa go ne mathata ka lapeng la gago koko. Ke tse koko le tswa kae gae? Manapiane. O le tswa ka Manapiane. Fanela ka gae ke ba gamang? Seroka. All right. Ke nagana gore malome ka kapa ba ka titsebiša and then re nape re thome go tsena ditabeng. Ya ka nnete re a leboga magagesho, re a leboga introduction ke tlo thoma ka koko mola ka tla ka mane mola mamogolo mane malome mane na le kae koko nke le titsebišeng gore koko ke mang, o tšwa kae, ke moka re kgone go tšwela pele. Koko o tšwa Manapiane. Ga mang koko? Ga Seroka. Ga Seroka ka Manapiane. Kgaetšedi ya ka mowe o ka nape wa note tlhalosa gore wena ko wena mang wa ga Seroka le wena? Ke nna Boledi Seroka. Ke tšwa ka Summers. Re a leboga. Mamogolo? Ke nna Raisile Seroka, ke tšwa ka Manapiane. Re a leboga hle mma gore na le kopelwana leo le ya kgona go move a kere? Maria Mohlala, ke tšwa ko Mohlanga. Re a leboga. Malome? Ke Thabo Seroka, mara ba bantši ba ntse ba ka Sanaga. Yeah. Ke tšwa ka Lefontein. Sanaga. O di a jwang, o rata go tsoma, o motho go tsoma. Re a leboga kgaetšedi ya ka mo a ka titsebiša ga a kry-ele la moroka le le kopelwana a titsebiše ka le la gago moroka ka bogausinyana. A ke nna Kamogelo. Kamogelo Seroka, ke tšwa Manapiane. voice e bolaile ke eng kgaetšedi ya ka? Mpaka Timabane. O be o tloga o bolelela godile jale voice e fedile. Fedile. Hai wena jale o tlo re tlhalosetša ka e feng? Awa ke tlo bolela. O tlo bolela moroka šiba ba titsebišitše mongaka ke ba ga Seroka go tšwa ka Manapiane, ke bana ba koko ba le ba emeng mola ke ditlogolo tša koko. O gopole gore re be rene le bona be ka go feta mmagola o hlokofetše le abuti ya ge o hlokofetše gomme o ba beng ba mmoloka maloba ba re bontšha dišo tša gage mo tše di beng di motšwele
ke morwedi ya mmemo ke a re retša kere jwale ke nyaka go thoma ka go botšiša pele re tsena ditabeng mo go lena le bana ba koko ke mang wa senkeng a tlhokofalelwa ke ngwana mo go lena o ke lena le ba babedi wena o tlhokofaletšwe le wena o tlhokofaletšwe le wena awi alright a gone molato nkore ke dieso moroka gore re tle re kgone go tsena ditabeng magagešo re kgopetse gore le kgono re tlo ba le lena fela re le kopantšhe le ba bangwe lebaka ko gore kgannye re nyaka go berekana le yona re tswe ka mo e fedile and then re tseba gore na way forward ke eng ke kgopela gore koko ke ka mo right moroka ga ke tsebe gore na mohlomongwe pele re ka tsenanyana go na le se sengwe se o ka ratago go se rola mohlomongwe ya nna ga botse malome ka kapa ke nyaka go notloga ke kwa ditaba tše ke di kwešiša ya ke nyaka go notloga ke di kwa ka mokana ga tsona re di kwešiša and then re tsebe gore go tloga mo re ya kae go boloka nako ke nyaka go gata-gata re ke no e bala ka mokgwa e ngwadilweng ka gona le kgono le re kopana le lapa la ga Seroka go tswa ka Mmanapiane mo tše dingwe tša ditlogolo le bana ba mokgekolo a ba latofatšang ba latofatšago koko ka sela le sela gore ba hlagela ke mahu a mantši ao a makatšago le setšhaba ka kakaretšo gore ke ya mohuta mang ba bolela le gore go ne meeta ka kua gae yeo e lego gore e swere diphuthelwana tša mehutahuta e šita le tša mesamelwana ya lehlapo mo e leng gore ka gare ga mesamelwana ya lehlapo a go na le maina ao a ngwadilwego go sa tsebageng gore ke maina a bana ba ka mogae goba ke a ko ntle gomme go ne le mola ka lehlakoreng le lengwe go ne le tšhipi ya setšhaba yeo e sa leng itimela gomme tšhipi yewe go bolelwa kapa go kwagetše gore e gona ka molalapeng a la koko tšhipi yewe mehlolo ya yona ke gore ge ba itšhela ka metsi e ntšha maina a batho le gona go sengwa a tlhalosega gore ke maina a ka mo gae goba ke maina a ko ntle na se sengwe sa go makatša ke gore beke ya go feta go bolokilwe se sengwe sa ditlogolo se lumile ke monang gomme sešo sa gona sa gola sa phera sa bola banna we gwa tšwa le legotlo leo le phelago mo nthong yewe batho ba wile ka dikoloi gwa hlokofalwa se sengwe sa ditlogolo e leng ngwana wa morwa o gona o a phela mo go ne mpolelo ya gore koko a bua a bolela ka molomo wa gage a ntšha mantšo a gore wo le yena kuo mongwe ba nkebeng ba robetše goba nkane a se a robala jwale le kgonle go kwagetše gape le gore mmago a buti mola ke motho wo a ithobaletšeng boroko bo bogolo ge mohu a hlokofala ka gae diaparo tša mohu di a phatla go ba le nako e di phatlalatšwang and then ke no se tsebe gore tše di šalang di a tšhumiwa goba di a beiwa nang ka baka la gore se se makatšang a buti mola ko gore tša mmage di gona di nobe di phuthetšwe di beilwe potšišo ya go tšwa go yena kapa ya tiputša yona ko gore di beilwe until neng and then di tlo feletša kae so ditaba ke tsona tše so dilo tše ke ka moka ga tsona tše di boletšweng mo ke dilo tše di diragalang ka lapeng la koko modimo o sa re diretše mogao koko wa phela o gona ebile o re hlomphile re le ba bannyane go yena ge re mo kgopela gore koko tswelela ka gore lapa la gago le hlagela ke mathata and then go ne dilo tše dingwe go le motswadi o swanetše o lwele go di lokiša o sa le gona ka baka la gore
go swana le ge o ka kry-a o phela bana ba gago ba sa kwane o tipotsiša gore ge nka tlhokofala bana ba ba sa kwane ka mokgwa ka botse go tlo o šala go diragalang ka baka la gore ge motswadi a le gona ka gae go ne le dintwa tse dingwe re phentse re tšhaba le go hlompha motswadi mara jale putšo kore ge motswadi a fetša go tlhokofala go tla šala go reng ka baka la gore motswadi o tlogetse dintwa morago tša bana lerwele le a tupa ka gae so ke tlo kgopela gore koko godimo ga dilo tše di lego mo ke di boletše mo go ne le se a sa se tsebeng goba tlhaloso ya gage goba se yena a se tsebang ka mabapi le ka mathata a ka lapeng la gage go balwa mahu malwetši dilo tše ka moka koko di mmea kae jwale ka motswadi o e leng gore dilo tše di diragala ka lapeng la gage ene a ke bontšhe mo koko o di kwele ka moka tše ba di boletšeng maloba goba o duma re go thomela tšona o di kwa go bana ba gago tše dife papa maloba bo se wa thietša radio ne a ke nayo a o na le yona alright a itsene mokhwi o ka wa o itilelela tše khwitša kuethukwila mara ge le mo a re nayo ko go kwele bana ba koko ke duma le feng koko sello sela a sekwe ba tla bolela koko o no ba thieletša gomme ge ba fetša go bolela o tlo o araba go ya le ka mokgwa wena o tsebang ka gona a kere o a nyakang go bolela o tlo emiša letsogo gomme re tlile mo kgetha go ya le ka mokgwa e leng gore re tla be re kwana ka gona se segolo koko nna ke ngaka setšo mogalabo ke mogaši rena re nyaka go bona lapa la gago le age ga re nyaka go bona go eba le bophelo mahu a se nto botse gore a tsene ka gare ga lapa bana ba lome ke menang ba robale di kwiša bohloko kudu dilo tša go swana le tšeo jwale be re tlo no kgopela gore balli ba le ba maloba ba thome taba and then ba no re ka boripana ba e beye ka mokgwa e leng ka gona malome ka kapa and then re ye le yona koko a ikwe ke riela gore ba be beng ba se gona le ikwe gore le tlišitše ke eng fa ya ke nana gore le ka fa sese setulo o seke wa ya gole mma gorena ya o abuturu o tla emela abutulu wena ema mola ya ntheletše re swere kgakgatho ya taba re swere kakapa ya taba fata taba ya mpopota ya setutla o tlolla le kopelwana leo kgaetšedi ya ka le go batamele se sengwe se mathata a rena ke a mantši mo se sengwe se ke nyakang go gata go yona ba sa ditukiša soke batho ka moka ga rena ba re leng ka mo re bolokegile ga re nne lebaka la gore re swanetše re tšhoge ga re nne lebaka la gore swantse re phenike ga re nne lebaka la gore re swantse re tekereye re se maemong a e seng a gabotse thekga ditho go nyaka metse o emiše letsogo ba go tlele metse o tle one ge o lokologile o tlo kgona go bolela ditaba tša gago gabotse re kgone go kwa tše e leng gore di boletšwe maloba re ne le record ka mo ye e leng gore ge e ka ba go tlo ba lentwe ba tlo reng ye ga ra e bolela mara rena re gopola gore ba e boletše re tlo tobetsa metšhene fa jwale le no tšea nako ya lena bana bešo la hlalosa mathata a e leng gore a feditše a le gapeletša gore le feleletše le etlapitšentše kgolo le tla go nyakela lapa la koko thušo kapa malapa a gabo lena thušo kgaetšedi aka tia dille dumelang ba le mo ke ena leboga mohlala o na le mo ka labobedi re tlile mo ke re ngwaletše dikakapa ka baka la rela sebakeng sa gore mahu a hlagang ka mogabe rena nna go bolela nnete nto e nkukileng ke kukile ke ausa ke wa hlokofetšeng ka di 16 January ke nto e nape ntšhušitše ka gore o hlokofetša mpotšane a tseba gore go reagala eng ka tena ba le gore o kry-e le thušo e le lata yes ke a dumela gore ka kwa motsongo le gone letso ding gore di a direga cause of nna ke dutse le mogakolo mengwaga e ka moka until 2022 ke tlo experience le tse di diregang ka jarateng
nna every time ntate Moremi e be ke re ke robala bošego ka ma 1-2 ke a tseba gore ke nako gore santse re ke robala le dilo be ke robala le dilo ka mojarateng di robala le nna gore ke tle ke bone gore dilo tse di gona di a nja ka one kore ngwaneso re beye seemong sa gore ke be ke roba tswa le ditšhweni ke roba tswa le dinoga o ka ba bo robala leng kore a ka se kgone go kuša re nto e be robala le nna ke mare yona e be e tla sort of as a phoofolo ka gore ka nako ke yo robala le dilo tseo ke be ke tekwa ka mmele gore mo o ne nto e nnametseng ke tsoga ke tšhega ke kolobile ke ne re discharge koto so ke nto ya gore re nkuke ke ye kereke masanjone ba mpotsa gore gona mohlologadi ke motho e leng gore tlhokofaletse ke monna ke motho e leng gore go dira dilo tse ka geno ka lapeng gone dilo ja lela bošego maribiše ding mo e leng gore ba re botsa le gore re thoma re phasa badimo ba serwaka ba re senya tša nako ba re badimo bao ba tswaletse so santse re tshepele go badimo ba bopapa go rena gore ba reng kare ba ga serwaka bona ba tswaletse ke ile gare ke bua sekolong ka ya masanjoneng ditaba tsewe ke bua ka botsa mokgakolo gore gape ba re gone ditaba mara a seng ke mmotsa gore ba re mang mantire ka mojarateng ke mmoditse ba re gone ditaba gone le tse di tirang ka mojarateng mokgakolo putšago mpotsišitše gore a fa o lala o robalane nna ke ile ka fetola ka re ke lala ke robalane a re aowa e ra gore ke dilo tša batho okay ka botsa mama gore gape taba e so mma ko dula mohlanga mama okay a re o tla re ge di tswalela wa gapeletša gore o tle mohlanga re ya mohlanga ra kerekeng a senke ba hlela ba re ba tšika-tšika gore ba re ya mane o belela taba straight ba re motho a re dilo tše ke mmago sese ba šupa mama ke mmago tlo go senetša bana o tlo go feletša bana chifta bana sa le ka pela ngwana mafelela le wile a re bošego a robetše a tswa ka gate a tsamaya ngwana ke re wa kae ngwana a bolele gore wa kae ka ntsha re ke leng ka e kry-a from mokgakolo ke buritše gore ba ke sabe ke tlogetše ngwane gore a e mo a yang okay ka gomola ka tšwa moo mokgakolo ke ile ka re ke bala dipuku ke ra matric ke tšwela ka ntle forogo ke batho ba gore tswa ka pele ke tšwela ka ntle forogo ka mafo ke kry-ile mokgakolo ka ntle mo re phasang gona badimo mokgakolo ba se re onoroke e black a eme mo a re yena o tswa ntlwaneng o ba tswa dithuša mo fase e be gone diplastiki di bofilwe diplastiki tše gore ka di bofile gore gang a ke tsebe ka re ke mmotšiša a mpotša gore o tswa ntlwaneng o be a ile go dithuša okay a wa ka tša moo ka bona gore nna ka gore a ke kgone go kgotlelela mokgakolo ke kwa bohlokelo tše leng gore dariega ka tsamaya ka dula le cousin aka wa hlokofetšeng last year ka accident cousin aka ke dulang le yena mara still e be go e tla batho bagakolo o ile a tla mokgakolo a mpotša gore mokgakolo ka gae ba go bitša mokgakolo o ile a thoma baba ke maoto a mphounela a mpotša gore wena o dutse mo ga ngwana ke o nyakang ka re mo a sega geno nna ba re nna ke ya go loya nna ka re a ke gopele gone motho a mpotšang lentšu le okay ka titulela mola motseng ola kwa ga mamogolo aka o hlokofetšeleng ka 2018 still mara ke be ke bona gore a gone mo ke yang ka re ke thomeke le ka tlelaseng ke be ke tsamaya le meriti ke dutse ka morago ke bona phoofolo a shik mara gore ke nga ke tse phoofolo a shik ke tsamaya le nna mo gong ke yang and gore ke bona gore le dilo tše di a bereka batho mo tseleng ne ba se tlhole ba san rata ke bora batho le mojalwana ke nyako bolela ka re 2 months ke ntšhure ke dilo le motho ba bangkgale ba non robala ba ntlogela bothata gore ke nga ke tsebe madi be ke ya tekwana 7 days madi a ka e tlaela ma-black ke sa tsebe gore bothata ke mo gore ba e madi sentse re tlaela ma-black a e tla se normal ke ile ka re ke hlapa ke le ka moreng ya mamogolo a rena mmago lefa ka mora ya Purchase Street ke hlapa ke shele phetse mo ka ga metsi ke bua phetsela a ka ikere ka re magotla kwa ga inela makota ke tsebo ra ja batho ra ja phetse sa le nyama lla mo ene ka ga o file otropa tshipi go ne diaparo tša mamogolo a ko e leng gore o hlokofete 2018 di gona ka mo diaparo tše ke di bone gore le gore go ne tša ka re go ne lo tša spa ka mogare and ke ile ka ba botša ya ba tabe leng gore diaparo tša mamogolo a ba tseba gore di feletse kae go rekile jwang so nna go bola nna tenteng kukile mo ke sello sa gore taba batho ba gore taba gore go rega sa mogakolo gore tla shaka lo tša mokhuto gore tla shaka lo tša mokhuto ene mogakolo ba kgone gore nna ka mokgoleng gore o ka re ke a nagano ba ntirile ka gona
e be ile gore e ke ya somewhere ke re ke mogakolo kgono tša founa mphounela ke tsebe gore ke nye mo connectang mo tša gore le bo kae kae ke gopola 2023 ka January ke lata di results mogakolo la founa mpotsa re ke nyaka mo keleng ke be ke ile ga malomaka ke lata di results tša matric ka moswana gone ke sena go re bala ga mogakolo a mpotsa re ke nyakang mo keleng ane mogakolo ba kgona ntšha montša gore wena matric o ka se o bone ni matric a o thome ka wona a o thome ka wena matric ona o ka se o pass le lembo mara gore thata ke eng a ke tsebe 2022 e go tlotlha go fala maloma rena 2023 a ke tsebe gore dilo tše di jang batho ke eng ka gae dilo tšeo di ja batho so mogakolo wa thoma wa phušla mo ba bajo so a re tsere bothata ke eng 2024 September abuta rena re o ya o lata batho ga masenya a kry accident le batho na tsamaya le bana ba hlokofala ka di 7 September di 28 September ngwana malome tshedi nne ke bola le matric ka se kgone o ria ke se gole le ke ka bohloko ba gore yena go tla le gore pa le go ra matric wa ile gore rena re fihlile tshedi ke bola nne ke se gole a kgone tsamaya ka ba la gore skalla mama skalla sorry Mr. Makua lokisha taba metsi mo re nyaka ditaba ka moka le golle di tswelela molaleng sorry sesihle sorry magageshu le tla re swarela ka seemo se se lego ka fa isha pelo fase moya fase sesi re nyaka ditaba re tle re kgone go rarolla mathata ka mogae re tloga re dinyaka ditaba tše re tle re kwe bolela ngwaneshu felletše isha moya fase ba tla go fa metsi ngwaneshu isha moya fase hle go diragalang ka tshedi nteng ko shambo hloko gore tshedi nne re bela ka se sebaka matric a kgone o ria ngwana malomaka a sa kgone tsa maga botse ke segole ka baka la re kry le extend ka re 28 September bothata e le gore e leng a re tse mare re ja ba bolela gore mogakolo mago maloma rena ke ena le gore ne se yabe mo ntong yekwe so ra itlogela still ra khomola then the 11 January the 16 January ke boletse le ausaka furlogo e leng gore o hlokofetse ausaka ke boletse le yena ge re be re boloka a butu wa ka o la last year o ile wa tla batho ba botsa ausaka gore wena ka gore o gana re go berekisha bošigo o sa tlo phuhlama ena o bone o sa bilele ke banna ene ke nagana gore ausaka banna ba ka moka rutšeng le bona ba hlokofetse ka mokana ga bona ba ileng gore ke kgala nna le bona be ba no sepela mara bothata e le gore keng a ke tsebe ausaka a bolela le batho ba bolela gore a re kwele taba gore go rega so gore ausa rena ba re ba mmurutse gore wena ka ra o nyaka re go berekisa bošego o sa tlo hlokofala a o so di bone o sa tlo di bona 2025 o ka se bone o phela okay ka nnete ausa rena 2025 a shia e bona o spetse lefa mo lena ke re moya ga gore bala ka khutse le ge re tseba gore mo ka moka re tswang ba bolela re lefa wa re sokodisa lefa a robala ke ntwe le gore inkushitse bohloko ka gore lefa she was there for me ntengwe le nngwe ga bathama ba njikela ba riang ka mokana ga bona ba re ke reng na phela le mo phone ke nteng kukileng a re ke tlise mo ene gona mola lumeng ke monang lefa 2022 o ile tša legotlo re mo lebele ba mo lebeletse life le tša legotlo leo la go phela la re go tswa go a diagalang a o le no tsela tšhaba re botsa re legotlo le tswele mo le tswele ka baka la gore lefa ke magome re tla dumela ka re ba hlokofala ke banna ke motho ane le magome o ba le magotlo mmeleng ke ntwe nne re makaretseng gore batho ba le ba kantla ba re lefa ke magome ba ra jwang e le mang a re lefa ga e tswa magotle ko magome ko kwa rena ba kgone mmotsa re ke magome wena lefa o tlo re badisha ka ge e le gore 2023 o ile ambarela re nyako mohlabela pudi ya gore o nyako ntšhalesusu le mo godimo ga gage lefa gana nko batamele mo mmangwane gannyana batamela elekopelwana le mmo wa mafelelo ba neng ba koko right mo bannyaneng mo ba kgarebe ke no go biletša ntwe tee fela ya go re bea kapa go re botša mahu a fitileng ka lapeng la geno go šiana ka dikgwedi le mengwaga ya tšona mohlomongwe ka ba o sa gopola ka 2028 go a tlhokofala mang ka 2017 go a diagala nke o re tšeka leitlho la kgopolo go tloga mahu a e leng gore a thomile go hlaga a wena o a gopolang ga botse a wena o be o le gona
ka 2008 ke papa 2018 8 2008 ke papa 2017 ke sesi emapeng 2008 ke ke papa Mahalabe 2018 2017 ke sesi 2008 mago 2017 o tshetse ngwana gago santse a ba le a ngwana. tšee ka moka kgaetsedi ka re nyaka mahua o ka moka ga ona 2008 ke papa 2011 ke ngwanaka 2017 ke sesi ke senwa ke 2000 2022 ke ngwana go shwa mafelelo 2024 ke ngwana sesi 2025 ke ngwana sesi mahua ka moka a wa balang e be le mapokisi a tswang ka lapeng la koko wena jwale ka ngwana wa koko o e leng gore jwale ka ngwana o mongwe wa bana ba koko a go swere jwang mahua mahua a tlile ka taba bolwetse ka ntle le la 2024 la 2024 kana ka la mang la ngwana sesi wa accident a butao okay se nna ke se tsebang Lo wa gago tsamaile ka bolwetse malwetse a kere malwetse a fapana kgaetsedi yaka le motho wa go tsamaya ka tlhogo o tsamaile ka bolwetse malwetse a ke malwetse a e leng gore a tloga a swara batho ba khila a bona gore le ge ba fetša go tsamaya leno go tsofala gore ba ba jwitse re ba bone re ba okile go a ka nna ke tseba ba tsamaile ka bolwetse a ke tsebe ke a kwagala na eh a kere motho o kgona go bajwa a okiwa eh mo e leng gore ge motho a fetša go hlokofala kore le ge lehu le le bohloko mara re te gotatsa ka gore o ba jwitse o khuditše a fetile moo ka moka ga ona go ne a seng a kgotsofatša a tlile ka mokgwa mohuta mang a ke thome ka papa be se motho a leng mo gae o ile a re ga a boa o buile a sa ipsene a tsamaya dipetlele a boa ba ka gae a tla boela sepetlele a se tlhela sa boa ngwanaka be le motho e leng gore ge a thoma a mediša wa kore o no hlakahlakana ga mediša meno ke motho a hlakahlakanang o ile a re tšatši le leng re dutše ngwanola a thoma a fiša ga a fiša ka re mmane ke ra mmaka kwa ngwano o a fiša a re monoše dihlare ka tšea dihlare ka monoša dicalpol le dipanato ka monoša ngwanola a ba kaone ile ra e re bo past 9 to 10 ngwanola o balla ka motša ka mmelega ngwanola a thomon roba ka mmagetleng ke ge ke tla go mmane le ke ra mmaka le sesi yaka o ke molatelang ka re ngwano wa nroba man a ke motšee ke morobadiša ke ile ke tšea ngwanola ke re ke a morobadiša ngwanola o no ba ka mokgomong ka re mma ngwano a nkgahle mo lebelele re ema mo phasetšeng be go ne le bone mokgekolo o ile a lebelela ngwanola a re ka mo ngwano sepetše
ka re jwang a re sepetse ngwanaka a re ngwano a sa sepela ka mo wene dula mo ka dula nae mo a mo kukile le nna ke dutse mo a kere mogekolo ka go senyo ko ntshwenya maikutlo a bitsa abuti le mosadi abuti a re tsamaya lo bitsang kukwa lena mago papa ba sa phela tsamaya lo bitsang kukwa lena abuti le mosadi abuti ba sepetse ba bitsa kukwa bona nna ke be ke kore o boletša re ngwane o robetša kere ka no re mme o ka re ke ditorong kore ga mpotša o ka re ke ditorong ma se siaka ba kore ba bona gale ba tlhaloseditse gore o sepetša kere ge nna ke ya ka morago ke ge msese ya ka re ka mo o nyaka metse na ka ga bona o ka re ke šetse ke tšhentšhitše gore o ka re go ne nto e ke e filang gore ngwane o la ka nnete o sepetše kore bona ba re ba nyako nthega goreng a ile gore go ne nto e ke e kwang ke seka wa mohlomong ka gore nka reng like kgaitsedi yaka a re dire so ka gare ga mahu ka moka a tlhagileng ka mola ga reno go ne a e leng gore ga a go kgotsofatse wena goba ka moka ga ona a go kgotsofatsa ba robetse ka mokgwa o kwišang gore ba swantse ba tsamaye ka gona le sang kgotsofatšeng ke la ngwana sesi Bentši ke la ngwana sesi Lefa la o wa go loma ke monna la bola maoto alright mara a mangwe a ona be ke no re ke bolwetse ke kgopela go botsiša okay bro se se ngwana ga go le mmoloketse kae dirapeng alright ka kua lapeng la reno jwale ka ge o dula ka mola wena o full time go ne le ntwe e go mmakatšang e go tlabang goba ka nako enngwe koko o ne le go bolela kapa go dira ka mokgwa e leng gore o na le go makala aowa na ke tlabe ke selo okay so alright bo feditše o ka feleletša ya a feleletše malome ka kapa nke re tle re kwa gore koko o a ka te karabela reng go tše sesi a di bolelang feleletša sesi reko gape le gona e le gore nna le gabotse lefula sesaka a le bona a le nrobatše a ke nyako le botša maka okay a re tsene mo sesi wa motshepa koko ye ke eno mpotša gore ke eng dilo tše koko o bonang o kare wa di dira tše di gapeletšang gore o seke wa motshepa koko le tše dirang gore ke se ka motshepa ke gore koko o kgone gore o mmotša selo ore o se gona mo o le mohlanka koko o kgone go botša gore so le so le so koko o ile mphonela last year a mpotša gore nna mo ke leng ke dula le ma-Nigeria awe ke ona a bolaileng Noah nna ke sacrifice ka ma-Nigeria a ke se nna le ma-Nigeria ka sacrifice ka bana ba gaga ntwe a ke ikušiše le gone kore ke nya gore koko a nkarabe mo mola e le gore no ntate Moremi bophelo ba ka a boloke bo stakile everywhere I go ba re mogakolo sho as long as a sa ja bogobe a go nente tlolokang ke fetse sekolo matric 2022 a ke tsene sekolo a ke bereke ek thoma ke apply dino re paint ya gona ba bantšea ek thoma ke a meberekong ba ne go jampa gona mokara ba go bona ka baka la re ke tsamaya le ntoši enkimela okay nto ke yone nkukileng gore ke tlemo maloba o boletše taba ye nngwe wa re o rile go tsoga o ka re wa kry-a koko a se apara ke go kwele gabotse a le mo lephasang badimong gona ke go kwele gabotse o bone koko a dirang koko ba le mola a emeletše nna ke motshwaro gane mogekolo go regang a mpotša gore yena o be a ya ntlwaneng a malaga ga ga botse sore ke teng se senyane mara ntwe mmakeretseng koko ile mpana e ba apara onoroke black mo fase e be gona ditlhare di-plastic tše di-black nka se re ke ditlhare ka raka di bona di-plastic di bofile di-plastic gore di bofetšeng a ke tsebe and nna ke a bola re ke ile ka tšea risk koko a robetse ke bona dilo ka montle go lela dilo ka ntle
ka ema mo ditlhogong tša koko ka re koko robala ka 10 room ka ema mo pele ga koko ka re ke mo tshwarisa segateledi e be go ne tafola go tšhatšha difounu mapele wa re swadiša koko eng segateledi okay ka re ke tsa re motho o memelesantara sa ke segateledi ja re ka re ba šikinya go ne o bolela o reng e be go ne tafola go tšhatšha difounu e be ke dipurutse gore koko mola ke re ke mowela a šikinyege e be ke tla re be ke tšhatšha difounu ke ile ke kgwata koko ke ra le re koko timme mara foroga ke tsoga e mokere le rosa le gone no sa buša moya a seng ke mmotsa ka kgomo le ke nta go kuka re ka mo e re ketšwe ko dula ga cousin naka ke di save from ne tse leng gore di direga ka moke okay ke kole maloba o bolela polelong o re di-waldrop o ka re go beiwa masea go riagalang kua ke go kwele gabotse rena nna ke thoma mangwana ka sho ke le ke sa gola go ne motho ba sa re hlatsetsang yone mangwana ke tsebe ngwana ga hlokofetse re tseba le gore ngwana o beile mo godimo o beile mo otropong otropo e leng gore go ne masaka e leng gore diaparo tša mogola ka di bofile go ne otropo gape e leng gore ena o saka o hlokofetse ba ile ko ka go ila morela mo fa lerapo a rate pethepete loto go ratše magoma lerapo ke le lekaka dula ka re ga otropo ka mo otropong eo o dula dipenti dipilisi le lerapo le le gona ka moo ke la eng rapo le a ke kgone go šare ke la marona ke lerapo ke le white ashile lerapo le lekana ka nako tse nobele gore be ke sene phone ne be ke sene monagana gore ka le nna matšatši re ka fetša ra tla mo ra tla le gore re tla ra tla iša ka lapeng ra tla ke seng ke nagana gore nka re nka e shoota gore nka re jang lerapo leo ausaka o bile a fetša dibeke ge monna gage a hlokofetšwa letebejana a tepetapeta ka lona ba re o tlo ntšha magome ka lerapo leo lerapo le ba betha sebare ka lona ausaka ba moretse ba rate petepete ka lona gore a kgone ntšha magome a wa le mmo go wena ande mokgakola ka segane le yane o tla botsa ausaka na tla mfonela mmotsa gore a mmotsa straight gore wena o ne magome ene o tlo re bolaya ka molapeng leke nna mokgakolo nte gore ke tiputišang mokgakolo e ba se gabotse e be a bajwa a ke dule gae mara tabeng o lengwe gae ka serepalela ke kukwa rena e ba se gabotse a bajwa a sa tsamaye go pala padi mara mokgakolo maloba ka la boraro ka lehu la sesa ke ile ke fonela austa ke mmotsa tša lehu di tsamajwa mokgakolo mputša rena no ke kgarebe ke ngwana mantaja wa tsamaya everything is sorted and mo le gore last year o ile a bolela re lehu la wa hlokofetseng malo a buta rena la mophediša so mokgakolo a re lehu la mophediša o ra jwa mokgakolo a se gore ke a motelela mara go ne mo e leng gore o ne fela a bolela dilo tse e leng gore a die ka sense and tsamaisane tao tse e leng gore rena e re jwa ba re botsa ka tona and to ke lelang ke gore mo ka moka rena le ge wa leng gore ba le mo le ba tsena le ba seng gona bo mmangwana go moka moka a ba itswa a re mokgakolo shu okay ke nyaka e la rapo ye gabotse le rapo le gabotse le dula kae le dula ka re ga old drop ka re ga card box old drop ya le plank e le beletseng ku ke le ka ka rapo ke le ka le swara ke man rapo le awa ka mola old drop go la nna mokgakolo ka old drop tša ga nyaki ka tropong tša mokgakolo a wa nyaka se mo leng gore ke sentse ba palle gona o tla mmotsa gore mmago go romme ka molana o ba rata go botsa gore mmago go romme mo dilong tša ka naga mara ausakana rapole ba ile ba fetša ba mofile ba rate petapete ka lona mo lotong go bolela nete nna lehu la ausaka le la wa accident le la malomaka a leng kgotsofatše dilo tše e leng gore di a riega a ke le botseng le sephiri le nna last year e be ke bereka Thembisa ke kry-ile accident ya loto e ke tša bampotsa gore a šo mokgakolo ga pala gore ke sepele ka re badimo ba borena ke ra ba swana ke kry-ile accident and ba ka moka ba borena e be ke sa ba botse nnete gore go reagalang ka nna gore nna ke kae or ke riang nna dilo jaaka tate morima a di tsamaya gabotse okay mo accidenteng e re ke mo tsena gare o mfounetse mamaka a re lebo kae ka re lebo gona ka bua ka founela lebo ka re lebo gape mmago wa mfounela o ra dilo jaaka di a mmotsa gore o ne accident o riegileng o mfounetse ke tse wena ke mmagoti ke mamaka na kwa boraro o mfounetse o a kry-ile accident ante la re lebo kae ka re lebo na ke tsebore kae nna ke mmerekong o le wena rapo le wa le tseba ena le rapa ke tsebe nna ga ke tamile 2007 a ke tsebe tselo alright nkere a re tsene tabeng ela ya tshipi ya mošate tshipi nna tshipi nna ke a bontšhiwa sa ke thwase tshipi nna ke e bone ka re la ena lefa wa tlhokofetseng ka re lefa ba mpontšhitse tshipi ka gae ka moraga lesenke e le ka mo ka pafung and then tshipi ele e ne maina a batho ba e leng gore ge ba santse ba bolae
tshipi na ba mpontšha mo torong ka mokgwa ba e dileng ka gone ore tshipiele ko la ba bola ba ja tshipiele metsela ga ba tšhela e ntšha leina leela mothong napile gore ba ra thika right gore ba mmolae ka mokgwa lefa tlhogopetse santse a bue go nna mpotsa re mane pafo tshipi e ke kry-ile ka mo pafong ka moraga ko mokuu nna ke bona mo torong ba mpontšhana mo torong tshipi eo ba ba mpontšha jatleng ke bona ke epa dilo ko gating ya gae nna ka boa gape ke le mmereko nna ke bara ka matagwa ba tlantato mongwe a re sesi nte le yapalanga le ka komeng ke nka re ye efe ya go apara ka pele gore ka morago na ge ke aloga na gore ya eng tatolo a re go le aloga ka re ke ntepa a re ntse ba tse re ntepa gago ba iepetse and then ba iepetseng wena o ka tsogo wa nyala le ngwanaka nna ngwanaka nna ka tlhaba ka tsogola wa nyala wa idueding wena ka baka la kgomi ka founela setsi ka re setsi o e tsamaya kae ka e tshwaite so o lebelele mofatshe gore o riagala mo ntse o iepetse o tšhetse ntho e leng gore e se ka bola wa ikwešiša nna ntate o ile gompotsa batla ba mpontšha gore o iepetsesa ka re matsetsi ka re setsi ya tshwaite sotso setsi yae a rawa ke bone sele ga re kgwe e tlogele ntepa yaka nna nte le ngwana mama ka legolole o dumetse koko gore o epetse ntepa e a tse ke nna mama ka ke bolele ena anke ke mmolela ke bolele ena ka tse ka kwata anke ke bolele ena tsana ga fetša mo ga tsamaiša monnaka a fa monnaka noga banne ya monna gore monnaka jo le dikeng a mo fa noga banna go ratama le dikeng o monna o laba la fetoga monnaka ditheo di a nane tsa sephetho a thomo o ratana le banna yo nna jo nna gore nna mphepitse a mphe ntepaka ke bolotse ga molapa kokwa ka tlhaphela ka 1994 ke tlhapile letsoku ga kokwaka gore ntepaka e tloge makgophong e ye mmanapene ile bjang kokwa ka na tlhapile kokwa ka tlhopile ka 99 january nna anya gore nna le ena re a kry-e peace a mphe peace a bushe monnaka a mphe ntepaka ke tlo mo tshwarela mara e tlong a tsa rielo tsa lebala and then o lua gore nna rena re le tiriso o re tshwariša gore nna re mothomela maka boloi ka 2032 ge re boloka latpona ko gae re ile ra tswa re nyaka tsa mafatshe ge re ya bare ba re botsa bare ka moga bolena o le mabotlele ko godimo ga room divider mabotlele a ne moya batho nuo batho go pena ka 2022 moya ga o le ka raga le botlela a marula setsi o a tšea mabotlele a tamare wa phiatla ka feteye mabotlele a gano phiatlega setsi tofolente a boelela a phiatla mabotlele setsi o phološitše batho bao le latpona ka ga 2022 se se le ena wa ditseba taba se mabotla tlo latlha ke yana ka nokeng moya wa nnoa wa 2022 ngwana ka wa 2022 o le ka re ga botlela a marula a le mo godimo ga re ntba le maloba ka lugu na ya ka tsena ka re ke bone go ne lo je ding santse ka re mola ke tsena le ke tlo swara ke maphodisa ka re na o ne lo je ntse ba mpontshitša ka ke ngakeng ke ka ke ntse ba mpontshitšeng ka tsena ka tswara nka tsena ka mola ke tlo senya dilo tše ntši ba tlo ntshwara mola na ke ile lehu a ka nyako tsenya lehu la lefa no ko go kwele o nyaka go bolela la mafelo ke nyaka re se ke ra tšea nako re se fe koko sebaka kere ya so nna nto ke be ke gopela ke be ke no gopela gore mogakolo a no re botsa gore go riagalang go se riega le maloba rena le go re a tswa mara nna a ka tsena a ke nyako le botsa maka nna ka tsena ka ke ita mogakolo ka gore nna batho ba tla no makala ke semaela dilo tsela di nrobetse ke thoma ke tsena ka mole dilo tsela ba re di connectana le madi aka ke a thoma di a tsorsantse di bereke mmere kwa tsona di nroba le go ba di dire nna gore ke sa tsena ga mogakolo gore ke tšhabile gore dilo tseo a tla di nhlasela okay ke nagana gore koko re ka bolela tše ntšhi o tlo palela ke go fetola o tše dingwe o tlo lebala koko le kae re gona bana ba ga go šiba le ditlogolo ke tše ditaba ke tše o di kwele jwale o di kwele koko o ka e karabela ka goreng a ke tsebe gore ke thome kae ke kae ka lebaka la gore ditaba tše ba di bolelang a ke di tsebe a ke nyako thoma maaka a ke di tsebe o bile le mahu a makae ka kua gae koko ke bile le mahu a 6 le hulela ngwana mafelelo ba reng o lomile ke monang ntho ya gona ya phera ya tswa legotlo wa tseba kae ka yona o right go diragetše jwang koko setlogolo se saka o ile a bola ke loto a thomo
lotolela la re go baba ra tlhaka-tlhaka le ngwanola wo wa leng kgauswi le wene a re tšame re tsena mo re tswa a ba iša ke ena mo re tšabeng re mo thuša lapila wa tlhaka le yena ra tlhaka le yena modimo a re thuša ra re ka letšatši le lengwe be go ne le matswantle ba bona ngwane a robetse mo mojako ba re koko a kere ba no re koko a kere bang ba re mmane gane motho o reng a robetse nna ka re ngwane wa ka o a ba jo bola ke loto ba re lotole ka mokgoleleng ka gona ke batho bao matswantle lotole ka mokgoleleng ka gona le nyaka thuso mara thuso a e nyaka a le laetse gore lena batho ba mo South Africa le ka e kgona e ka kgona ke batho kae matswantle nto ke sefouna ka ga ngwano la ka a ikwa bohloko lapile ra thomo kholo fela batho bala ra re thushe ba etse ba no ema distance go swana le wena mo leng ba re a wa iseng rena go na le ba bang ba ga borena ba ba feleng ba retela ka kereke a ke ba tsena dikereke jela ba re ke na bile batho ba le ba modimo ba bitsa batho ba founelana le batho ba ga ba itla ba tlile kereke o ngwanyana a sepela le ena lefa ba yo kwa taba tšeo batho ba le ba ile ga ba yo kwa a se kgole le kgole a swareletša lefa ba tsena moo ga ba nna be ke se gone ke tekela ditamati a sepela le lefa ba tsena moo batho ba le ba modimo ba kgona go thušana le lefa ke be ke se gona le o ke Facebook ya mmago lefa a ba se gona jwale go re botšiša ga ngwanole a re mo go rena re batho ba le ba re ba nyaka 800 ka re ga ke nae ngwanaka a ya go mmago lefa re a ke nae wo a re lefa a go namelo kamela lefa ka go kwa bohloko lehulewe ke ra bolwetši yo e be e le gore ka moswane patient ka moraga ka moswane mara ka ga ikwa bohloko ba namela tamela ba tla ba fa batho bale ke point ya mathomo ya ntho eo a kere napile ngwano la ka ga motho a ba thuša na be ke se gona ene wo ngwanaka le ena ba se gona a bane o mma ngwanaka napile ba mphounela ba re selo sela se be se le mo lotong la lefa se tšile ka leboga ka re se swareng re tle re se boneng ke nna ba re batho bale ba re ba se tšea gobe ba re wo a rela lefa re se fote lefa a se fota ga a se fota mola nampile rena ba re laeditše mo founung awa a be re tsebile ga go le bjale mara ngwanola a katana ra katana a bele ga fodile ke point ya mathomo ke bolwedi jwa mathomo ye ya lekgono ya monang ka ga ke šetse ke bajwa a se be ke se ka dula le lefa be ba dutse mo gongwanyana nna ke le mo gongwanyana lefa ga bajwa ke swere ke re tšešang lefa ke mmone napile ba re botša ba re aowa balwetše ga ba kopane le ka se bee balwetše poleke teng aowa ngwano la ka o dutse le ngwane tlogo lesela saka go fitlhela tlogo lesela saka ba tla ba itswa mo ba reng ka ga marakala ka ga botata go ngwanya yena lefa napile ngola ga itswa moo a tla re ke lumile ke monang o lumile ke monang ke ra mo nthong tše tša bobedi ka nako a etswa legotlo bo le gona koko ke se ka ya le bona ke a itseba be go ne manna kwa etswa legotlo sure bo le gona sese o tswile legotlo a se legotlo ke eng e no ba ntongwe ya mokgophanyana so ntwa mokgopha ba tlemme thapong bo batho bale ba tlemme thapo mo lotong kua gausi le mo gatang le mo gausi le mo letolong ba ile ba tlamaya mathomo kua fase go banke go ne nto ere
ge ba tlamala ya bosithu mo gausi le letolo ya re so ka reng go a kopana go ya mo lanthong nampile ke ge motho la mo thušang a re ntebelele ka moganong ka mo lebelela a re a ke re wa bona gore ka moganong a go ne selo ka mogaka ka re ee a re lebelela ka mo sekotlelong gore go neng ka rawa ke metsi a raga re tlo go bereka jwana ka re ee ke ge ntateola a loma lefa mo gausi le ntho a fetša a tšhela ka kwa sekotlelong go ba yona ntho eo o ka re mogopha e ntshwanyana loto le re bolelang ka lona ke le makua re berekele mo loto le re bolelang ka lona ke le ye e ke fe ke ne a ke tsebe ka e ba ra re loto ke lona le nane le la lefa ke lona ntho e tsweleng ye keng ye ya ke tsebe mo ye e tswileng ke mo makua re ishe mo ke tsamantše ke tsena wa robetšeng a ke re ke yona picture e ke botsišang ka yona gore a se legotlo ya legotlo gane jale ke rela ga e tswa tše e be le lebadi mampele sese wa tseba taba tša gago a ke di kwešiše gabotse a ke dikwe bona sese moroka o botsiše ka taba ya legotlo wena gore o tlhalose taba ya legotlo o tlhalosa dithapo tša mekgophane mara go nwa le o ka re go ne ye o itsebang ya go tsamaišana le legotlo a se legotlo ke be ke le gona ge ntateola a ntšhantela mo ke be ke le gona o ikgemme ka meno a e latlhela ka mo sekotlelong koko taba tša gore go tswile legotlo ka re o a di dumela o di tšere kae koko mokgekolola ba se gona le se se ba se gore wena o bole gona wena go be go le nna ba bone founu alright ka mo gae ke ba kae ba ba tsebang gore lefa o tswile legotlo a se legotlo ke ba kae bona ngaka tse tsamayang ke tse lena le di tsamayang ya go feleletša batho bale ke batho ba ba go feleletsang mane ba sa re ba ba dira go thuša lefa batho bake ba sa nyako thuša lefa se sempotse mo nto ba intšhitšeng bale le rileng ka yona batho ba le ba itšhumme and then a report because be go ne lena ke re le išitše molwetseng akeng le swanetše le bue le report ya gore le tle le fe ba ka gae gore re sepetše so and then re bone nto so le išuthile dinepe ka ge le gore batho ba le ba re ba ya go itšhuma ka re e khate senepe o tlo laitše mokgekolo le mmage e kae se kae senepe sa gona be le ka founung ande founu fa ba tsamaya ka yona gane jale a se ya khatileng senepe ka yona founu le fa ba sepela ka yona gane jale a se ba sepela ka yona ka nako le ya legotlo taba legotlo wa itseba mara ke ra lona legotlo le ba le bolelang ka gore ke legotlo a se legotlo ntale ke be ke le gona ene ntola e no tswa ntateola ai tšhala ka mola gare ga sekotlelo jale nna ke tsebo gore alright a re sken ra ya gole alright koko ba boletše taba ya gore ngwana o re go bone o se wa apara diaparo o le mo ba phasago gona gomme go ne le mokgwa wa seaparo se se bitswago onoroko se se soka mmala o tseba eng ka taba yeo koko a ke tsebe selo alright ka taba ya gore kua gae ge le boloka masea la boa la bia di-waldropo le tseba eng ka yona go ne masea o a bolokileng ka ntlong lesea le re le bolokileng ka ntlong ke la letšatši mo le bolokileng gona le beile waldropo moo re beile waldropo re beile ge ngwano a bolokwa emang ge le ka bolela ka moka ba tlo tima ba tlo tima di-mike emang
a re direng so a re kwaneng Ya, ke Roka, roka Ba ke re kgopela go re e mola laola go lenyela yo go emapele ke kgopela go e laola koko re a kwešiša gore dilo tše dingwe tša tše di bolelwang mo ke dilo tše o sa nyakeng gore batho ba di tsebe akere nyaka ba di mara tsebe. ke tša lapa la gago ge e ka ba ga o gopole eno re ga ke gopole jwale ka motho o mogolo and then ba go gopotse bana ba le ditlogolo tše di leng mo ka gore mo re nyaka go le thuša akere re nyaka go le thuša koko ge e ka ba ga o gopole eno re ga ke gopole and then ba go gakolle bana ba ba gago le ditlogolo tša gago ba go gopotse gore kae go diregile so nneng go a diragala 1 2 3 4 ke kgopela gore go tsene malome mola before A re tseneng pele. mapele koko a kere a wa yaraba gabotse koko a wa yaraba Ke nyako le gabotse botša yona e re ba e tlhalose gabotse koko wena e go paletse gone jwale e re ba e tlhalose gabotse re a bua ka mo go wena koko a go tsene malome pele wena o tlotse ke nyaka go tsene malome pele mama wena ema mola gausi le koko ke bone gore ya makamola re tlo bolela le wena o le ka mola e fa malome le kopelo ema ka mola go lela re nyaka gore re fetse mmereko wa rena gabotse ya malome re nyaka go kwešiša gore lehu la ngwana le tsamaile jwang and then ngwana a bolokelwa kae and then e be e le ka ngwaga mang nke o ne o tla le yona gabotsane ge e ka ba sona be le ngwana o beelwa o nko e tlhalose gabotse re ko sese ngwana o boleketsweng ka ntlong ke ngwanaka ke ngwana 2 days ke nakoela ya go sa tswe go e ba gore ba re ngwana o tšewa ka sepetlele ka lepokisi ka ngwaga mang 2009 2009 e ya maloba yeah okay ya ba gore be ke le sepetlele ke dutse le ngwana le hono le go sasa ngwana ka masa a tlhokofala then ba re ke founele ba gešo ba tle ba ntšee ka koloi ba gešo ba tla ba ntšea ka koloi go tla ra mogolo le mmamogolo le abutaka ga re fitlha gae nna ba nthela ba re ke o dula ka ntlong ya ka morago ya ba ke kwa go epiwa ka kwa morago ka kwa ntlong go epiwa ka mo ntlong le mogala ba ka ba le gona na kwa gona napile e segale ba re ao re feditše go dira se be re se dire a wa ke re mpontšheng ba ya ba mpontšha ka kamoreng mo ba mmoloketseng gona wena o be o se karolo ya poloko yewe aowa mogala ba ga go mara ba le gona mo polokong o ba le Ba le gona gona. okay ee and then ba go bontšha re ngwana re mmeile mo ba mpontšha gore ngwana re mmeile mo ka ntlong ka ntlong ka kamoreng ka kamoreng ya mang be no ba dikamora tše go robala motho o mongwe le o mongwe ka nebe re sa tswa re ya ga nako eo go jwa le go robala mang go robala kgaitsedi yaka and then ka gare ga jarata ya 4 corners go tlile jwang gore le disaete go bolokela ngwana ka ntlong e seng ka ntle ba re ke segale ba bereka gona ka mogong ka ntlong ka 2009 Ee. gape 2009 a sekgale batho ba mo e re ke nyako botsiša mo o a robalang ka mooko o mofe mo go ba o kae alright ke nyako tseba rena mo le beileng ngwana ke le mmeile gausi le oldropo na ba mmeile ba fetša ba tšea letoropo ba bea moo e le gore before ba beile mpete ba re ntwa ya sonne ba molaleng ba re mo ba beile ngwana wa go a sonne ba molaleng ba bea mpete ge go chiftiwa mpete go a beiwa go toropo le gannyo le mola o ka se kgone go bona gore go riegang go epile nna mo a di ka mo go epile nna and then ge jedi wa resha o ba se gona ka mo o ba le kantle ba mo disitse ka morago mare ke gana mo old drop ya tshipi e dijong gona alright koko wena a se wa dumela ke re gore mo ba beileng bana go ne oldrop a se ka dumela mara ke tse ke gakanegile a kere mara ngwana o ba beile otoropo re beile mpete ra re go be re tloša mpete a ke re na re batho ba gale ene le gore ngwana bagalayo ba go bereka plekele ba mo chefting ba ile ngwana ga e ka ntle ba tšea bohloko gore o kwa bohloko napile mogatša a le gona mmatswalao a mfounela a re mokgotsi ke kgopela gore o morwaka mokgonyana ka kere a bone mo go diregalang a bone ngwana wa gagwe ka nnete mokgonyanaka o bone ntho engwe le ngwe ye ya go diragala ka ngwana gagwe ke tse ka mo banyetši ba feditše alright ya napile mokgonyana o laka and then ge banyetši ba feditše wa e le boloketse ngwana o ka mo ka re santša ya go bolokelwa ga gago ba se a jwa tlhago
ore age napile ke ge bakgalanyo ba modimo ba phetha ka mokgowe a segologolo sa kgale ebila ngwana ke thelle lebote so ra bea so ene ka segologolo sa nna se ke tsebang batswadi ba ka tseba tshiriri nna ke tlhokofaletse ke bana ba ka ke ba morago a ile ba morago ba mme o ba re ga ba bea gona ka mo ntlong ka re le nna ke be ke ne le lebelele la go tshwenya ngwana be ba no bea ka mo ntlong. alright ye ke kwele koko bale ke nyako botsisha ye ke tle ke shiele malome ka kapa ke kwele ba ra ga o sa robala ka kamoreng ya ga go robala dining room go ria galang ka kua kamoreng ya gago ke eng se se go tshwenyang go le ka kua kamoreng ya ka go rile ge se tlogolo se sa ka sa leho ke ba juitse nna ka ya sepetlele bo ka sempatamele papa mmele wa ka o sanya ke selo o sanya ke motho gaufi le nna ba tšea bampeang ka se kgono a ke sa kgono le mpona ke kgono sepele ka robala mo a be sa le ke robala mo ka robala nako e telele mo nna a ke tsa ke robala nako e telele mo ke ge gone mo maregeng a makaka o ka robala teng rumuna ke thobala ka kamoreng yena o ga tlile a tlompona o robala le nna ka kamoreng go ile ga šetse go tlhagatše tša lekgono tša ngwana o wa ka wa mošimanyana wa setlogolo se saka ka napile ga dilo tše di direga ka rebelong o rela ba bangwe re gogela mmane ten room ke re go reng ke o riang ten room para wa moišeng ka ten room ya mo fa chance ganya ya bankiše ten room a kere batho ba ba reng bankiša ten room ka mogele o kae ngwanaka o re aowa ke a ba jwa gape nna e tsa sepele aowa leetla le sa riang o re aowa re sa le busy ka bona maphodisa a sa le busy ka wo ke bolaya ka motho wa kotsi a kere ka wo wa koloing wa rileng gore ke ye ten room koko a re se ke ra ya kua kotsing ke nyaka re ye mo tabeng ya gore lebaka la gore o tšhabe go robala ka kamoreng mo gongwe a o robale o tshwenya ke ona magotlo awe o tshwenya ke dilo ka gae o tshwenya ke eng a ke re gone go se robale ka gare ga kamora o tlaiša ke tše dingwe ena wa thoma o robala ka kwa ten room ge mfo sa tsamaya ke gale o robala ka kwa ten room lebaka e leng a ke tseo re botse wena re botse o tšhabang ka kwa dikamoreng tšela o nyaka batho ba bangwe ba eng wene ke swantse ke botse ke wene gore lebaka ke eng nka go botsa le ka ga gago aowa le swantse o mpotsa ka lebaka la gore lena le a tseba a re dire so le swantse o mpotsa koko bolela le nna ka kamoreng koko o re o tswile bana ba godile o robala dining room nna ke nyako tseba rena o rakile keng mo gongwe ga gone boroko wa sahlelwa wa lomiwa go diragalang ka kua kamoreng gopola gore koko go tla mo a ra le tliša fela le tlo nyaka thušwa ke re fa then re nyaka go tseba re ge re ya ka molaga e re o le thuša kang bothata ba ka kua kamoreng go riagalang ka kua kamoreng ke tse kamora tša ka ke tše kae ene ke na le bana ba ba kae dikamora nna nka se di tsebe koko ke nyaka go tseba ka kamoreng ya gago gore na ka ge koko a sa tlo a sa robala ka kamoreng bothata keng koko o e botsiša gabotse ka mokgong a ka se re dikamora ke tše nnyane ka baka la gore nna ke gaka o wa ntatelang o gagage o ke mo latelang o gagage yena gone jwale o šetse le kgaitšedi ya ka ola le setlogolo tše pedi fela ene ke rata go tlaleletša se abuti a se bolelang ka gae le ge dikamora e ka ba tše nnyane mara kamora ya motswadi e gona ebile motswadi a ka se šutelele bana ka dikamoreng gore bana ba be le dikamora yena a se ka ba le kamora ke a leboga ene molwetši a ka se dule dining room ka gore dining room ke mo baeng ba reng ga ba etla ba santse ba fitlhele gona so koko o swanetše gore a gopole gore o mo gore re monyakele thušo gore ge e le gore le yena dilo tše di riagang ka kua gaedi ya momakatša re monyakele thušo o nkwešiša koko rena a relwe
re nyaka thušo ka gare ga lapa la gago re nyaka thušo godimo ga naga ye o tswang go yona o tla iša ke eng koko ka kamoreng le yang kwa gore ke reng nna ke ne bana ba ka dikamera tša ka le 4 e le 3 wa nkwešiša ga e le 3 ba ntse ba gola go le jale ke tlhoka marobana ke bana ba ka gape ke 8 go fitlhela ga ba bampa modimo ba thuša banyalwa tše dingwe le tsona tšewe di phušang ke kgone o kry-ang gona jale gore ke be le kamera straight ke after le hula mošimanyanaka ke yona ka more ke robalang go yona koko ka kamoreng ya gago a ke na ka more motswadi a ka se tlhoke kamora ka ga gago tseba koko sankgateleleng motswadi a ka se tlhokeleleng koko wa tseba re bolela goreng motswadi ke nyaka go gata polelong ye ke fetšang go e bolela ka ga e le ge go ka ba le 2 room mara re a tseba re kamora ye nngwe ke ya batswadi ka mara rena re pakelelane ka mola kamoreng ye nngwe motswadi a ka se tšwe ka kamoreng ba re o šutelela bana then gore yena a tlhoke mo yena a robalang mara ka baka la gore wa e bolela gore o be a šutelela bana a go netaba re ka se mongangiše gore o tswele ka kamoreng a šutelela bana ba e leng ba gage gore yena jwale ka motswadi a tlhoke kamore mme a ka se tšo ka gae a ntšhutelela ka gare ga kamora gore nna ke le ngwana ke tle ke tsene le motho wa ka gare ga kamora se mola wa se se gausi le koko se kamora ya mma go robala mang ka gare ga yona why go tšhabiwa go robala ka kukamoreng go diragalang ka mola kamoreng le mo go tla go nyaka thušo ba gešo ne mma ka mo ke a mmona o apere pheta le yena ke ngaka ke ne nneta gore mo gongwe le ge e le gore maybe ke ngaka gore a se ngaka ke ra gore mara motho mo lo mong a leng gae a ka te potšišo ke e botšišang and le wena ke sure o ka ba o bona gore potšišo ke e botšišang a ke phošo ke nyaka go tseba re why ka kamoreng ya mokgekolo go sa robadiwe go diragalang ka mola kamoreng ya mokgekolo mokgekolo o robala 10 room ka kamoreng ya gage a go robale why go tšhabiwa go robala ka kua kamoreng a ke tsebe ka rena ke robala ka go yaka mara koko wa ya robala dining room ka mora ile gona e sa robale motho ao ga itse diaka nkore ke maybe wena o ka ya raba bokaone a kere ka dining room ke ka mo batho ba dulang ka gona ge ba bogela di television le ge ba tiketlile and then ka nako ya go robala re a phatlalla o mong le o mong a ya mo a robalang and then ge e ka ba ga gone marobalo motlho mongwe thari ya tile ka gae bana ba tlo no tšea dikobo bala mo fase ba robala mara forogo go a phuthwa go a phuthiwa jwale koko o robala ka dining room kamora ya koko ga e ne motho koko wa ya sa e go robala ka kamoreng ene le gona a ke re koko re ke šutheletše bana a gone ngwane a tseneng ka mo kamoreng eo ke mo ke lemošang koko gore koko mo a re atlela go lwa re tletše go nyaka go kwa bothata ba lapa ge e le gore le wena koko wa tlaišiwa ka gare ga lapa la gago mo gongwe o tlaiša ke tsona dilo tšeo tša batho ba bošego o nyaka thušo setšhabe go bolela kore ke nyaka go no le bja leitlong la gore re se ka defenda nto nngwe le ye nngwe le ye re tsebang gore ka gare ga lapa ya re tshwenya ene go ne le gore koko le yena di ka nobe di motlaba go a kgonagala gore le koko di ka nobe di motlaba and then di mo paleliša go robala ka kamoreng ye e leng ya gage and then a ya ka dining room so go nyakega thušo ya gore kamora yeo ya koko yeo e tšhabiwang ebile go robalwang ka dining room go kirega le thušo e berekwe ge e ka ba go a berekwa go direlelo tšeo gore koko a be le ka mo a robalang ka gona koko a ka se robale ka dining room ka lapeng la gage o swantse a be le mo a robalang gona jwale ka motswadi ya alright koko ka lapeng la gago magotlo ba bolelang a gona ka nnete ba re gonne magotlo bana ba re gone magotlo kua ga ya gona magotlo ona gona mara ke ra gore ke kule ba sa bolela kere a ka akwa mara nna ke nyaka go le botša le ge le ka ngatelela ke le botša gore nna ka mora yeo ke robalang ka go yona ke ka mora ye e be robala mošimanyano wa kwa mafelelo koko nka be le no ntheetša le a re go theetše bolela koko ka mora yeo ke robala go yona wa nkwešiša ga ke robala ka mo kamoreng yaka go rile ka nako e e sale ke itswa ka nako eo ya Eastern ga ke ya kua 10 room ene ka nako e bana ba ngwanake yena o wa Mhlanga a dire bana ba ke bana ba ka ba 8 bana ba gago ba go letše ka mogaka a kere le bona o tla re bala kae alright koko
ma go ya gago ya tšea ke no ya tšea ke mang le nna ke tswile 2016 koko mamela It's fine. No way ya sa robala ka gare ga yona na. rena re le ba bararo no a ba robala ka gare ga yona. koko kamera ya gago ga buala ga e roba le motho wena koko ka kua ga gago wa robala boroko ga go ne nto e go tshwenyang nna ke tshwenya ke mahua a leng ka mogare ga lapa laka leng gape ngwe go tshwenyang le malwetse a ntshwerego and then ye nngwe gape go tshwenyang ke eng ke re ke makatša ke mahua a tsenang ka mogare Ee. ene le boroko le bona ga bo gona le boroko wa bona jwale ke ye ke e nyakang gore boroko ka gae ga bo gona and then ke mola re boelang ka kua ka moreng gore no mane moremi wa tsege ke le ka kua ka moreng mane ke gataka ke dilo ke swara ke di gateledi a ke ne boroko that's why ke nyaka go tseba gore na ka kua ka moreng koko go diragala eng kore ka mo ka moreng ee a gone se se kileng sa ntshweng ee ga ke le ka mo ka moreng o khwetse ke tlela ke a ke re ka morelang kwa ke re ke e be robala ngwana Ee. ke tlela ke tšewe ee ee khwetse ke a mmona nke ke riang kore ga botse o ne bothata ba go bona bahu wa ntoriša mošimanyana o la wa go tlhokofala wo a ka mafelela Ee. a ke kgone mo lebala a ke le gona ka mola ka moreng a ke kgone mo lebala a ke re modimo o ntirela dilo tše ke sa di tsebeng iya A ke re- iya ee nna ke re ke modimo ee ga ke re ke motho mm dilo ga di tla mo godimo gaka mm di ya ga manna ene di tšiša ke modimo mm ka re nka se šupe motho Mm. ga ka mmona mm ga ke tsebe gore motho o riang Mm. motho ga a rieng Mm. nna senke ka bona motho Mm. a itla go nna a tlo ntshwenya Mm. ke tseba ke lela ke re mara modimo ke tlhagela ke tse jwang jwale o ra re kokolo wa go lorišang e tla ba modimo gore o no bona ngwana ka gare ga lapa la gago koko wa gago wa tlhokofetseng ka mokgwa wa semaka wa tseba koko ke nyaka go ne go lemoša gore bakgekolo ba bantšhi ba ka gare ga bothata bontšhi ba bona ba ne gore ge ba fihlile mo o leng gona o kere ba lora bahu ba bona dilo tše dintšhi tše di sa kwešišagaleng go sa be le boroko ka gae bošego ba sa robale ba emelela wa kwešiša a se lapa la gago le nnoši koko le le tlaišegang mara fela ge e le ka no phurulogala re botša gore ga botse o tlogo o tlaiša keng re tlo kgona o tseba re go thuša jwang a ke re wankwa papa ke re mm nna ke tsebe gore ke eng ankere ka gore a zanka ka bona selo se se ntshwenyang e no ba mo dipelong yaka ga ke tshwenya ke mahu a bana baka mahu ke dumelelane le yona mošimane o reng wa go loriša ka gare ga kamora o go bontšha eng bahu o go bontšha ditoro tša mokhutamanso awa ke nobe e no ba filimi a fetang mahlong aka ke ra tsona filimi tše ke tše juang so awa ke no bona yena ka seemo sa gage ke ngwana waka wa mafelo o no mmona a dirang so a ke tse gore ke tararia jwang ka re wankwa kere ke nobe o bona gang ke motho wa feta kere ee o thomore ya wa kwagala kokwa go rena thušo ye o bonago o e hloka tabeng ya gore o be le boroko ka lapeng la gago jwale ka ge o tlhalositše gore ga o ne boroko ka gae be le duma o ka re moremi a ka le thuša kang mo tabeng ya gore a le ne boroko ka gae gore a ka re thuša kang ee awa ke re be ke duma gore a re thuše gore re kgone go ba le boroko ee ene a ke re bana ba baka ke ba kole ba boletse dipointe tše ntši ke go lesela saka nka boela morago ga bolela ganyana ganyane fela koko se tlo go lesela ngwane wa kao a reng ke rakile monna gago o a ke re gore ke rakile monna gago nna morwedi morodi ke tswe ke tlogetse ngwane ole morodi o waka ka letšatši le lengwe nna motlhanka be ke sa itsebe ao bana ba ba ka ba o ba dula a Tredville a dula le yena mošimanyana wa ka go tlhokofala ka ba ka go tseba a Tredville a wa go ne molato bana ba le ba ka ba phela gabotse le nna ke phela le bona gabotse a gona bothata ba sepetse o thothetse motlhanka yena le monna ga a kere yena mošimanyana wa ka ba go kgola ona morako wa bona a wa ka tla ka ya motlhanka ka letšatši le leng monna wao phone ya tsena e tsena mo go nna ga e tsena mo go nna ba re makoko o kae mmaka ke re ke gona o re ke a kgopela mono
ke re kae o re mo Mohlanga ke re aowa nna ke ne tšhalete o re gape moradi ya gago o ntirela metlholo mo wa tsea gore mo ke emeng gona ke mo bothateng jwang o re o morodia motsamelo wa ka ke kgweditse ditlhare ka gare ga motsamelo wa ka kana o founela ke mang ke mokgonyana yes okay moga jao monna o napile tla mono o tlo bone tlhare tseo ke itse a ke ne tšhalete a re ke re eta ke ile ka leka a re ke kgopela gore family ya lena le family yaka e tle e kopane le tle le bone tlhare tse ngwana wa di tshwereng aowa ke ka tantšhitše ke sepetse ke ile Mohlanga ke ile ga ke fitlha Mohlanga wa o tlilang kgatlhanetse a ntaetša gore re tlakae aowa ka tsena lapeng la bana a gone molato ke tsenetse godimo ga ke dutse motlhareng wa Motshehla ga ke fitlha mola motlhareng wa Motshehla monna o ria diteratane ngwane šola ba dulane o molomong o rialo o lebera ke ka ga bona kere ke tšhaba go tsena ka kua ntlong ke letetše family ya monna family la monna a zange etla ebile nna ke nnoši monna ola o duletse o foune batho ba le ba gabo a senke ba etla go bile nna ke nnoši monna ola o ile kae ka ntlong ra tsena ka ntlong ba re edi ka ntlong ka re nna ke a boifa a re a re tsena go nente e tlo go diregang seo ke tsene ka mo gare ga ntle monna ola o ntšhitše ditlhare tseo a di beamo a re wa di bona makwako ditlhare tse ngwana gago a di faketseng ka mosamelong a botšiša a re motšhie gore o di reng a re ao ditlhare tse be ke di rielela goreng o nthata a re magorena emapele and then ge le fetša go di bona koko mogonyana a tlhalosa gore kana le re morwedi o tlhalositše gore ke tša gage o a di tseba o be a di beela gore mogonyana morate okay monna ola tšea tlhare tsela tša gage ya ba gore ke lebaka le le tsamaišitšeng monna o okay ka re di ile ka ba tlogela moo nna ke ba tlogetše mo ga bona alright koko nke ke botšiše mo ba go nyaletše mokgonyano ba sale ba tseba ka gae alright ba bala alright re tlo ilokiša e ya mokgonyana koko ba re one lerapo ka kua gae o tsebang ka rapole lerapo ka nna monna o wa ka o ile go tlhokofala ba tla ba ntira ditlhologadi wa le tseba one lerapo la go kokota ditlhologadi le tseba ke mang ke moremi wa le tseba ga ile gore o alafa batho ditlhologadi koko nna ke sa le o monyane o a o tshwane mosadi o ga o ne mosadi o ka se tsebe a ile gore papa gona o tlo go botsa gore lerapo la go kokota motho ke lerapo la ne seke ka bothula dilo tšeo a kere ke dilo tše kae tše ba re berekang ka tsona ga re ne ditlhologadi ke lerapo ke ntwa pitsi ke ntwa tonki tše ba re kokota luankwang a tseba gore go jale wanko ke dilo so koko batlhologadi ka moka ga bona ba ne rapo leo ka mo malapeng ga e le gore ba monetše a te kokota a kere kantši bana bjala se sepiri aowa motsegare ba ile ga ba šitse ba bolele e be ke re ke tlo tlanale le le bona ba bana le leng a kere a le ne setlhare le no ba ke rapolang koko le la ke tse gore go ausi ka re le tlile le mogolo ake ke lang ge le lebeletša ke re marapo o kgona go le bona awa le ke la mpia le ke la se la mpia ka mogola le leng ka gona ga e se la tonki ke la pitsi ikwa entane le rapole a se mathomo ka nna motho ba mokokota ka a o kwe ke re bakgekolo ba ba batlhologadi ba ne marapo ka mogae a e leng gore ba te a le dule ka gae nkwešišeng ngaka ye nngwe le nngwe ene bile ditlhologadi a di alafe gore wene o ngaka wa e tsebang go alafa ditlhologadi le nna e le gore ke a tse nka no go alafa ditlhologadi a di alafe ke ngaka di alafa ke ngaka ba bangwe mara dinyakeng di nyake motho a tlhokofaletseng so kuku pele moremi a ka butša something ka gare ga bana ba gago le ditlogolo tše di robetšeng o di lebeletše o di boloka o di woka ke bakhuba ba kae ba e leng gore o nagana gore ga se ba robala gabotse number 2 le nagana gore number 2 ke nyaka gore ka morago ga mahua ka moka ga ona
jwale ka motswadi goba jwale ka setlwaedi ge motho a fetša go tlhokofala re a tswa kere ra ya go nyaka go tseba gore na lehu la motho le go diregileng ka lehuleke e ba gona ntwe ka mogabolena goba ge motho a tlhokofetse re no o boloka ge re fetša go boloka ebile ra se felo ra no titulela rena a ke tseba a ke re batho a re swane a ke re motho a tlhokofala a fete o tlhokofala o tshwanetse le before o tlo mmoloka o le dia jwalo nna ke ria jwalo and then ge le fetša go boloka bahu le a ba robatša go ya go wena o le koko o kgotsofetse gore bahu ba gago ba robetse ka moka ba teketlile ka gae ke sengaka ngaka ela nthela e re nna ke rile so ke re ya re reša alright koko gantši lerapo la go kokota batho ke tseba ka mokgo nna ke bereka nna ke alafe ditlhologadi o ka se di alafe o tshwane mosadi ke ne mosadi and then batho ba ba neng ditlhologadi go ne mo ke ba romelang gona lerapo le la koko nambile ge le sa dule ka gae le o dula kae lama lerapo le le reng a le dule ka gae le la ditlhologadi ga le dula kae le dula ka gae o sa le bia ka mogae a kira a se setlhare sa go bolaya motho ke la go tekalafa wena gapa se la bololo ka gore o godile o le famang go tloga mang rapo leo o le šiela mang go le šiela mang jwang le ya kae lo feletša kae ka moga gago ba tsa gore wa ntlaba ka baka la gore lerapo le la se pheko a kire ke ra gore lerapole ke re ke kokota matola ke ra gona gore le tlo fella kae le ya go fella le ko kae mafellong ntole ya dimiwa a kire yana jwale nna ba nka dimile lona a sela la pala ka kire le ka no boela ga sesi le yana ka gore o ba la dimile motseng mo mong ba re ka ga tshidi ka go botsa gore ditlhologadi koko a se koko sorry ka go bola leina la motho koko a ke go thuše lerapo la go kokota ditlhologadi dithebere tša go bereka batlhologadi ga di adimišwane ntongwe e riang gore ka gare ga lapa la gago go be le tlhakatlhakano ke lebaka la tšona dilo tše tša go adimiwa di a fetša di tsena ka gare ga lapa la gago motlhologadi ga a kokotelwe ruri ge motlhologadi a tlile re moiša mo ba alafang ditlhologadi batho ba go kokota ba ditlhologadi ke bona ba neng tsebo ya gore re kokota motho re dira eng ke nneo ya motho o modimo o mo file yona ga a robala a ditlogela o a tseba yena gore ka gae empho yela ya gage o tlatla e fa mang bothata ke ba fileng koko dithebere tše koko a sa bereke ka ditlhologadi ka gore a o tsebe gore sa mathomo marapo ao a kokotile batho ba ba kae ande ntongwe le engwe e ka ba pheko e ka ba mankgonyana e ka ba marapoang a ne nako a gona gore di a hlatsiwa le la koko le o hlatsiwane so maswiswi a la batlhologadi ba le ka moka a tla gona ka mogare ga lapa so lerapo leo sa mathomo ga o tsebe gore mo letswang ga ga bolona le tswa go diragetšeng so ke phoso gore koko ka kua ga e o be le lerapo leo a o bereke ka ditlhologadi o bile motlhologadi bo o swantse o ye go alafiwa gomme o boe o be ka gae la nkwešiša bana ba koko marapo a o santse a boele mo a tswang ke bone malome a ba emisitše letsogo mo ebile ka gare ga dilo tše a ka di bolelang ke be ke nyaka nke a ka no kgwatha yela ke morwago wa accident o ka reng ga gabotsana ke morodi le moro kry le accident before ke be ke rata o kare a ka gata mo godimo ga tsona nke re kwe gore na ga so be ke nyako boela kua go ela kakapa ela morago ya gore a na ge motho a hlokofetse le a tswa la ya go tseba gore a na go diragala eng so nna ke a buto mogolo ka molapeng so go diraga dilo ke mo le bana ba bolela ba re a wena o se roka lapa le ke la gago ka ge papa se gona mare ge go fitlhile dinako ya mohuto ya gore go tšuo go hlodiwa nna nke kia a o bitšwe koko wa tsamaya o mma go ba o tsamaya le kgaetsedi ya ko wa mafelelo ola bo okay ba go dira tše ba di dirang nna ntho ke kgonang fela e ke santse gore ke e dire ke di o bona topo tše ka moka ba bolelang ka tsona di fetile mo atleng tšaka kore nna ke tlongo ke tima dimušareng ka dirang maraba e tswa ba ye o hlola ba mpitše ene kana o la kuo monnyane o ne bo se siage
le wena o gona jwale ka abuti yago Ee. mara mokgekolo o kgetha gore ka gare ga bosese ya ge ka moka a ba tlogela a tsamaele lo monnyane nna ke mmereko wa ka gore ke tle ke late stopo fela goba ge heshe e tle e tlo ja stopo ile bane ke mo ka tšatši la friday le bane re boloka saturday ke nna Mare. ya le nna selo nna ke felo o kare o ne polelo kgaetsedi ya ka ma mo magoko a sepetseng le o mongwe o tsamaile le nna se ngwana ka 2022 le la lehule la december okay a re ke lata ke bona kgaitsedi ya go a satle ka no sa lokiša tše dingwe a re sepele re kgone o lokiša tšeo ka nnete re sepetse ra ya ra boa ga re boa ka ba hlalosetša ka re bana bešo ba re bothata ke nto e so leso go tloga mowe ka mangwe a senke ka tswela pele ka sepela le yena mo gongwe a ke tse re o tsamaile le maa okgekolo a re dire soganyane ke bona o ka re mama go ne se seng maybe a tlileng go se tlhalosa go bualo mama oh alright koko ke mogala bo wa lla o re wa ile motlogela ge le ya go nyaka ditaba ka mabapi ditabeng ka makhua ka gae gomme le bua le moneelela ka ditopo yena a ke tsere ke thomeka ke tlogela kae ngwana wa ka ka nnete ke monnaka ka lapeng yena ga re a mo tlogela a ke re o mongwe ya bua o mongwe nna ra ditšea gore nna ka ditšea gore ka gore yena o ile o bereka o la mmereko wene ngwanyana mphageletse re tša merekwa gore go diragalang ka o monnago re ile ga re fihlile mowe ba re boditše re itse ga re šetse re tšo boa ra ba botse jwale ra hwetša eng pelaele go yena e tlaletša gago le yena ditaba a tlo re botse le rena re tlaletša gago rena ditaba re botšana mara ra se ikhwetše tshele mara jwale ka go hloka tsebo gane mo go yena go dutse sekgopi mara ebile ditopo ka moka koko tše e leng gore ge le boa ga le mme fase le a mmotša gore le sepetse jwang a ke re ge re tswele le tlile go bo moremi a fetša go le botša se ge le fihla ka gae jwale ka ge o le koko o bitša bana ba gago gore bana ba ka ditaba di eme ka gore wena o yang go hlapiša mokhutlo gahlana le ba ga moremi ba ya go bereka ka ditaelo tše di rileng gomme ge re fetša go boloka ra boela morago ra ya go moremi yena wa e le sa mmitše koko la mmotša gore le sepetse jwang wa le bona le lehuli la malao gona ka ane society gana selo ofe kahle ke kgopela ke ra ofe koko o khwe wa morago o a robetseng okay na bile nna a ke re bana ba ka ke a ba khabara ke ba khabarile ka moka le tlo go lutsetša ka mo society le fa o rile ga se tša robetse ga nje yena a robetse kua o morwa ke o tee a re mma gape nna re latlhegile ke re latlhegetse ke eng a re lefa o robetse ka re lefa a ka robala la palela ko go nompotša gore lefa o reng tla ke le botseng gape ke nna motho a gale a se gore lefa o no kodi a no sepele ka gale le bona gore lefa ga a right mare la napa la no tlhoka le go mpotša go nompotša gore lefa le kgono ga a tsoga gabotse ga a tsoga gabotse e le gona o tlo mpotšang gona ebjale gore lefa o robetse o kgopela thušang ya heshe kera gore lefa ke mo khabarile heshe gona ngwanake a re ebjang ka re founelang mo go leng heshe a wa ba founetse mola modimo re thušitše ka re nto ngwe le ngwe re bja go modimo re thušitše ba tla ba tšea ngwane la ngwanake ngwane la ngwanake o ile mo a ileng ba rileng ga gore ba nkgopetše ba re nyako o tswa bana ba baka ka ntšha ka ba nea ka re tswang a se kae o tswile one le ena o ka nkgo ba latelanang ba babedi bao ba latelang ba tswa le ofisi ya bona ba ya mo ba yang ba boa ba re botša dipointe a di tsebe ge ba go botša o ba mogala bo ba le kae ke ena ba reng ke nyaka sa go sepela ka ntšha tšhelete ka ba fa ba sepela ba ya mo ba yang ba tšo o bolela ba nnoši ba tšo o bona ba nnoši ba bolela nnoši ande e se gore a ke re nka kgone o sepela nna alright a re direng so wa tseba ke nyaka re fetoleng tšela tša maloba re kgoneng go fetša and then re tseneng tabeng tše dingwe ke tšegile nna ke di nyaka koko ba re ka kua gae go ne le tshipi ya mošate e ba e lorileng ye sa leng e timela kgale a ke re toro ke toro wena o ka araba wa reng mo tabeng ya tshipi eo koko
nka se arabe selo ka baka la gore ga ke tsebe selo ka tshipi ewe ke dilo tša mošate alright ee nka se tsebe selo yeo kokoko go kwele ba re go ne taba yela ya gore ngwana o re o go bone o re yena ga a bolela gore ga a lora o bone nako ela wa mmotsa wa re wa ntlwaneng wa le gopola tšatši leo a seke ke le bona letšatši leo ebile a senke ka mokwa letšatši leo ebile a senke ka ke tsebe gore ke letšatši lefe gobane yena ga a šetša mpone ke le ka lepona le o ba le kae a ya kae o sese ba re bo ya kae e be le ka 2-5 and be le marega ka june examination e be ke tswa ka lebati la ka morago santse re go ga metse ka mokhukhung go ndula di drum ne sentse re go ga metse mo ke kirele mogakolo a rena o tswa ntlwaneng a se on rock e black a ya parampon nta story ke ntoleng gore ke bone live mogakolo a lebeletse ku lo ja ba dimdimo fast o ne di plastic di bofile tse ding di plastic ja e be di le ka mosadi tsa leboto ka motho mogakolo a mpotsa nte ke belelang a se yona na ke mmone ka mahlo ka story ba mpontsha ditorong a ba mpontsha ka ya ke tswenga keng a ke tswe kerekeng ke nte ke bone ka mahlo ka straight o reng a se ya re go be go isa a botsa ba bang e le mathomo ke ikwa lekgodu ene nna ka ba mo ene bile a ke itsebi ene ka ga ke sa tsebe gore go ne le motho a go sepela bosigo a ka le go tsoga bosigo ka kua tlatana a ke tsebe sale ke belego ena o mahlatse ka re sho bona ba bosigo a ka re ke bosigo e be le ka 5 le gale marega ke re ba le swiss a seng ke bosigo ke duma malome mo tabeng ya ngwano wa gage wa seng ga botse ka taba accident ke a ihlaelela tabela ke inya ka ga botse ke ikwe ga botse a ke thomeng moragonyane mola o e bolelang ka tabeng ya tshipi mo tabeng ya tshipi moremi kore nka se bolele ntho e le bane ke ne le problem wa bona taswa le bona gaka ke ne le go hlagela ke dilo tša mohuto ngwana go thutse ke koloi wa moshimane ne ba ya bodo ka mogare ga taxi go betse ena nnoši be le di 4 December ka 2022 ke nako tše go robala mang noa la se bona ko gae mara nna ba sempotse gone jale ka 2024 ba fe nako koko ka 2024 wa itseba eo ka 2024 ke bolela eo gone jale ka 2024 ga go tlo hlokofala o motlogolo wa accident re molukile le Sunday ngwana o wa ka wa ngwanyana thuti ke koleng thuti the following week Saturday ko re bulukile beke ngwana ka thula ke koloi beke tla so ke ne go wela mola morago tabeng ya tshipi a kra re ntse maina batho gone motho o le bana o gona ko mmana piane o ka ra di sa re tharara ga botse ke gola ke go seleka mo ga bona go bang so monna la ola ke ena bolelang taba ya tshipi and then a re mo go nna a botsa batho a re nna ga botse ba re ba nnyaka gore tle ke šomišane ke bere ke dilo tša bošego ntate moreng so nna dilo tša ka di tsamaye ga botse kore nna sentse ke nyala dilo tša ka di a hlakahlakana kore a ke ne le progress mare ke a bereka o e bona so motho o wa tshipi ba re ke swanetse gore ke tle ke joine ntho goba ke tlo sokola ntšhile ke ya ka fase ga mobu wa e bolela tshipi and then monnola ore o nyaka gore nna ke tle ke mo thuse go thiba batho ba le kano batho ba ke ba bantši ba mo patla chipi ye emapele chipi ye motho o bolela taba a chipi le gore nna ke swantse re tle ke mo thuse mara o e bolela ele a tlhalosa gore e ko kae o re kae o re gae ga gene yebo and then ga ka no motho o tlo no tsamaya ba ina la ka no dika le mo gore wa isana ga a gana and then ba le ntšantšula gore gore mogekolo a na nno tša ke go bolela maaka nne ke group because of bar wa ngwa ntate ka kapa ola ga sa ba dira se re se nyakang o tlo no sokola and then ka nnete ke ya sokola ke nyaka go kwešiša mo wa rra ke go kwa gabotse mola mmana piane jwale ka ge a kere motho ga a hlakane hlogo moroka a ne timing ya gore swantse a botse mang ka nako mang o no bolela gore o theditše ke mang o kwa ke mang a nya ke go tseba mola mmana piane mola
mo motseng go ne le batho ba ba tsebang gore monno o hlwa bolla ka taba chipi ye ileng ga geno ebile a nyakang gore wena o joine ba le khotla la tsweso ka nnete ebile gone e sa le kalwa le monne mong a mpotsa ka taba gore mmago wa loya monne ke lole le yena ra be ra fihla ka mošate wa nkwa ke sa tsebe gore ke mmotsa kare o ka se re mma wa loya wa bona a ya gona mare motho ola ga a nwile ga ka no thomanwa ga a bolela a gone ra ka ntebala o tlo bolela gore sanaga gape o ganotla and then ba bangwe ba bolela straight gore ga sa ba re joina monna o tlo soka and then ka nnete ke ya sokola so ke nyaka go ikuja e betle batho ba mmana piane ba tseba gore monnola wena o kolota go joina nna ba tseba khaitsedi yaka nko batamele le kopelwana le lapa la geno ke kua mmana piane a kere wena o sa dula mmana piane mara ke kwisha gore jwele ka ngwana mmana piane ke ga geno kua ebile o godile o tseba lapa le dipolelo tša mo motseng o diko lapa la geno le tumile jwale ka lapa la mokhutama mo motseng a lapa la gešo lona le tumme ka gore a re kwane ka gae ke nto e tummeng tše tša boloi tše ke thomo di kwa matšitšia o di kwa kae mo motseng goba kae go tsamaya goba kae ngwaga go feta yena ngwana a robetse nnefa o tlile a re swantse re ye polokong a re mane gape re kole metlholo kua olong ka re go riegileng a re gape ba ntšhitše basadi ba two line ba re ba loya le mmane ba montšhitše godimo ga dilo tša mohutong ka re bua le dintšha ke mang a re ke ngwane o mongwe gona mo baagišaneng ka re wo gona re tla re a re bo re tla e bona a re boa nna ya ba le gore ba bagadi ba ka ba tlile nna ke a namela ke a sepela ge ke tlo boa matšatšing a mangwe ke re mare mokgeko le tabela le itše a buang a re gape nna ke nyakotla ke roma basadi ba ye ka kua ba yo botsiša gore ga botse rena ba re mare tsentšha mo tabeng tšeo a wa gwatla o mongwe ka re mokgekolo gape re sa swere tabele a lena ye kua holong o reng ka yona ntwa mohutong a re nna ke kgale re phariwa ka boloi nna ke netabana tso ngwanaka ka re o ge e le so le nna ka e tlogela e le mang wa reng ke kgale re phariwa ka boloi o mongwe okay ka re o gona e le so gona nna re sa tse re tlo le emeletša kwa ge bona ba sa itšee serious le rena re ka se itšee serious and nna mana piena ke phele gona gantši a ke kgone go di kwa ke le ka kua ke felela ka gae ge ke tswa ke ya mabenkeleng ke a boela ka gae a ke ne ditšhomi gae warra o dula mmana piane a o dule mmana piane ke nyaka motho a dulang mma gore na le dula mmana piane mmamogolo le dula mmana piane lapa le la geno le tumile jwale ka lapa la mphutama lapa la gešo le tumile ka go se tshepagale ka baka la ge le gore ba re mmaka ke moloi okay le tumile jwalo le tumile jwalo ga le na tlhompho ka gare a la tlhomphega ka dilo tse le gore di a diragala ka gae tša go swana leng kgaetšedi kore ge nna ke le ka gae ge ke robetse ka gae go ketima dilo ka godimo ga masenke go ba le mešito ya kiba gone jale ge ka mathata a ngwana wa ka ge kore a ke no e thomaga ke ebea gabotse ngwana ka o basutse ka moraga mošimane wa kotsi ya koloi a butaola okay ne ba le ko holong ne ba apeile ge bantse ba le busy ba apeile ko holong go bile le lekgarebe le la lile ge le bolela ko holong la bolela gore wena lefa o sa tlo bajwa o bajwitše o ka se tsogo wa tsoga ka baka la gore ge rena re tla bošego nna le mmangwanago le o mongwe wa gana kana mapele kgarebe o botša lefa o re ka gare ga batho ba bala le mmangwanago kana mmangwanaga ora o mofe ola o monnyane all right so ke nnete ngwanaka go bile jwao o no robala a tsoga a robala a tsoga ga jwale ngwanola o tlile o ba juje ka moraga le khulela botagage o buile a no re sesi o mpitša sesi a re mama a re sesi ka re ye a re maramo wa hlohlona ke lumile ka re ke lumile ke monang ka re mara ntho ge ke lebeletše a se monang o ka re o tshumile ke mollo wa badimo ne le bue mo monaneng wa loto ka letsogo la go ja napile ngwana o fela a ntse a ngwae kere o se ka e ngwae e fogohle ngwana wa e fogohla
la mafelelo nthola ge re tsoga fro re humane nthola e thulegile eno ba metsinyana ge a ntse metsela a phumola nthola ya keka go fitlhela e tlo ba ya bantho wa humane o ka re ke 5 rand ge ke sa lebeletse ele ya molotong go tswela e nngwe gape mo godimonyana ka mo letsogong la go ja ge ke sa lebeletse ele ka letsogong la go ja ke ntho tse pedi go tswa e nngwe ka letsogong la nyele jwale ye ka mo letsogong la nyele e be e le e kgolo ngwanole o buile a re mara sesi ke tlo fola na ka re o tlo fola ngwanaka ke ngwane wa ka bona gore a ke kry-e thuso ka tswa nna ka tšea ngwana wa ka ka re a nkere tswe ka maoto nkere tsame re kwa gore go diragalang so ke tswile le ngwanola wa ka ke ile mo ke yang gona ge ke fitlha go ba thušang batho ba nthušitše ba dirile jwao mara ba rile ge ba bolela mola ba ntšha ba re bathuši ba mara go na le mokgekolo wa lepostolo wa mohlologadi mare ke ka lapeng ka homola ka felela ke pele ge ba bolela ka mokgekolo o wa mopostolo wa mohlologadi kgopolong ya gago go tlile mang nna kgopolong ya ka ge ba re ka lapeng go itlile kgopolo ya mmaka ka mmaka ke re ke mohlologadi ebile ke mopostolo okay so ke ile go motho wa mathomo ka boa ka go motho wa bobedi le ena o mbudile the same ke wile gape gore ke be ke senya tšhelete jwale moo and a ke bereka ke go le tšhelete e ntšhi moo ke berekang gona ka ya go motho wa boraro le ena o boletse ntho go sana le eo ke wile ke tswile ke ne le malomagage le papa go ngwanoke re ile mo re yang re ile ge re fitlha moo le gona still di sa tsweletse gona ka mogolo ke mo e leng gore ke ile ka felela ke thapelo papa ga a šala a kgotse ka re mara ge go le jalo a gona taba ke thato ya modimo re a leboga gore malome ka baka la re ge le ka mmodiša le mokgekolo gore ge ngwano a fetse o robala goba gone jale mola a bolokileng ile a ya gore re hwetse something sa go robadiša ngwana goba eng the answer will be no e sa no re fa tšhelete re tšwe re consulta go tloga mo a seka sa itsena a ke re go ya ka maitemogelo a ka ge lehu le hlaga re a tswa ra ya go nyaka tša lehu and then ra be ra gona mo re tswang gona kapa go gongwe ra kry-a motho wa go tla go bereka stopo le go se robadiša yeo a senke e se a no re fa ya gore re tswe ra tswa go tloga mo a senka itsena so ka mantšu a mangwe e ra gore ngwano ga a robadišiwa ebile ga a thegiwa ngwana o robadišitšwe nna ke ile ka tsamaya le sesi ka ge lebane yena o ba šetša thomo o rogana a re ganetša ka tšhelete a dira everything nna le sesi re tswile ra tetšea ntate moremi le ntate ka kapa wa mona mokgekolola ke mma ke a gola ke tswile 13 to 14 times ke fela ke hlola tša bophelo ke dirang a gone mo ke sa mo hwetseng le maloba ke tšo re o tšheka ngwana rona a ke re mo re rometse ra ya gona go tloga mo a setla sa itsena ka tla ka tsamaya ka tswa le sesi ge re fitlha re yo tšheka mo re tšhekang gona o no di ka tswile song right ga e tswa mo ba re ke yena a fetšang ke yena a fetšang alright a nke re fe sesi ka mo batamela sesi sesi ola ba le mo o kae ola o mongwe olana o sa tswetse ko ntle ke nyaka a batamele mo le ena re gona le kae sesi wa bolla mo ke Betty mokgekolo ke mangwanaka nna ke dilo Lofontein nna ke na le problem ya ka e godimo ga gage ke bela ke maoto mo ke tsamayang gona ka moka mpantšha ena bantšha ena ene gape ke ne le swiswi so ke hlapišiwe e ke botšiša gore go diragalang ke ena o mphile a ke ne lenyalo o ntšetše mahlatse a ka e ke botšiša gore goreng bantšha ena ka moka mo o traile ke mese ke accident last year November bantšhitše ena ka moka mpantšha ena ande mola gae ba repetse something mo gating bereka malefa go ne something mo gating ga ne o reng a kgotsa ra sa ka mokgoo tswela pele kgaetsedi ya ka tswela pele so go ne something mola gating o šetše setho mola gae a gone lenyalo
a gone wa nyalwang a gone wa nyalang ka lebaka la gage re botšiša ba re ke ena okay 2013 mama ka tlhokofetse mama ka tlhokofala a re yena o ko tsenela sesi wa gage a mo tsenela jwang mosadi wa tate gore a dule le tate. sefara Ee. 2013 wa ba wa lla mangwane wa ba wa lla mangwane re bolokile ka nna ka le ka after go boloka ai ba tlhokofetse monna gago ke skiminte man bana ba kiminte 2013 ba fetsantse koko re tlo go thuša o ska tshwenyegane hai Re tlo go thuša koko. hai ke a gana re tlo go thuša koko re tlo go thuša koko wa ba bolela maka go tshwana aowa re tlo go thuša re tlo go thuša ai no isreg a tswele pele ga o jena ga le chefta batho gore ba tle le rena mo bele re le tlo skimela nna le ne maka awa a ba re wa loya koko a ke bolelele mo tabe ya ke gopela go bolela mane alright koko re etla ka mo go wena koko re tlo tla mokgekolo wa gešo re tlo tla koko ka mo go wena re tlo tla mokgekolo aowa re etla koko mo go wena moo wa bona mowe mo a gone gore re ka setle mokgekolo re etla ee go bolelela mo tabeng ya ena ngwane wa robetsenne ya lefa lefa okay tabeng ya moeta ga ba bolela ka moeta wa go nyala moeta o beele wa ga go nyala nna okay ba utlišitše ba mosadi o tlile o ne le jwala okay wa bona jwala bola moeta ola ke ile ke tlo tsamaya ke ya ga ka nna ba tla ba utliša bona ke re ba utliša kwa mare magogo a boa a o gopela moetola gona jwale ge ka go ile go tlhokofala o morwarre wa mafelelo ka 2022 ka 2023 towards May a tla gopela moetola okay a re ka bane re tlo ba le matsidiso nka di moetong okay ka mo fa moetola wa ba ka gae a go tshwenye ra tla ra boa ka re ke tswele banthela ba re moeta ga go kae na ka re moeta o ka gae ba re tšea moeta ga go bja kae go wene ke ile ra tšea moeta o dutse 2023 towards 2024 bampotsa ka moetola ra o lata towards June a kere a re fitlha wa ra ba ile bane mare moetola o berekeng ra o bereka ra tšhela metsi le se a no go opa ka moeteng a sanka re a tšholla so ngwana ga e tlo tlhokofala o tlile go nna re malome go ne dipolelo tša gore ke tlo ya ka moeteng moetola re o phiatla kua gae ka re emang ke tlate ko o lata and then ka nnete ngwana o ile ka moeteng go ira gore a re direnso batswadi ne ka bona mpoditše ka gona go latile mare o tsamaya ya isreg right ke nyaka gore re berekeleng go e ruma le go ba le go tla ka di-solution koko ya moya ga go skwa ya kgole moya ga go skwa ya kgole ge ke be ke theeleditše moki ke botšišitše go arabile batho ba babedi mo ba ke beng ke ba botšiša gore na lapa a kere mo nageng go a kgonagala gore go no ba le motse o mongwe o kry o tumile ka go seleka ebile o tšhabega ke botšišitše mo ba re manapiane kore manapiane ba re lapa la koko a la tuma gabotse ba tloga ba e bontšhitše bontšhi ba bona and then malome o tlhalosa gore ge a etswa go ne mokgwa go tswelela koko mo dilong tša gage mmamogolo mola ke mmago lefa go sa ga a tswele go na le go tswelela koko ntle le bana ba koko mo koko a tswelelang tabeng tša bona gona le mmanapiane lapa la koko a la tuma gabotse lapa la koko le re mola le sa tuma gabotse ebile le bana ba koko ge ba etswa koko o a tswelela right maloba ke botšišitše potšišo tše pedi ke botše potšo e tee ye e beng e tentšha maphaga a go kry-a karabo tše pedi ke botšišitše gore koko o a berekišiwa goba koko o a berekanang and then go ira gore
re swanetse re nyake go tseba seo if e le gore go ne le batho ba ba šomišang koko bošaedi ba franta ka yena gore koko a no dula a tswelela go seke go a tswelela bona le yona e swantse e kwagale ene batho ba ke ka moka ga bona ba swantse ba tsebe gore ke theka la koko a kere ga go kgonagale gore gone jale ge ba ka re mmamaubane o a loya ka kua gae ke swantse ke tšee masuka ke kgatlhe mmamaubane le ge e le moloi e sa le mma le ge e le moloi e sa le koko a kere so ke nyaka gore batho bake ba kwešiše gore wether ge ba etswa ba kry-a leina la koko kapa koko ga a tuma ga botse go diragalang e sa le koko a bona e sa le mma go bona and then ke rata kapa ke duma o kare koko a ka berekišana le bana ba gage gore lapa la koko le kgone go kry-a thušo ge e ka ba dilo tše di leng ka lapeng la koko di planta ke batho fela di tswe di tsamaye and then moloi prof ke tlhoko go kwa o rialo le mangaka a mangwe moloi o tseba ke sehlare ge e ka ba lapa la koko dilo tše di diragalang ka lapeng la koko ka nnete ga a di tsebe eno ba batho ba notla le tsona ba a di bea and then awa koko a re o a di tseba and then go ra re lapa la koko le hloka thušo ya gore dilo tšeo di swantše di tswe and then di tswe ka nnete and then monno a kgone go bereka a supporte mosadi gage le bana ba gage makgarebe bona gore ke ba ba kaunana jwang ba kgone go kry-a banna ba nyalwe ba kry-e mebereko ba teperekele ande ke kwešiša gore koko jwale ka motswadi go ya ka nna e swanetse e mmabe taba gore bana ba gage dilo tša bona a di tsamaye gabotse gape malome ka kapa koko o swanetse go kwešiša gore sa mathomo ke yena ga botseng ke be koko a tlile mo koko ga a kwane le bana ba gage bana ba koko ba tšhaba mma go bona a ba mputse le a motšhaba nka lebele ga latlalantšhaba why bana ba ba ka ba tshwarega ba ekwa mathata a bona ba tla ba mputsa lentšhaba gona bjale ga le bona le ne metsi gana bjale a kere ba ne le metsi ya bona ke gona ke ba ntsha thana ba reng ba re ga ba e ba le metsi ka thoma go ba sathane koko wene re tlogele koko ntle le gore batho ba ke ba reng mara o wa iko gore lapa la gago le hloka thušo ka se batho ba ka ntle ba koko ke bana ba gago bana ba ke ba gago ape ke ba gago lapa la gago le hloka thušo because ke sa nyaka go botsiša o gore gape o le yena o a bajo wa mogolo o kukumogile sa wena o bola santse le gona o loke ka gore makhua ke ya mantši ke bana mmešole wa emišeletsong emapeng mamhlala emanyana mamogolo go molloi gona lebo eban a re nyake mašata mo re nyaka tharollo koko magolebo go boletse polelo ya gore a se wena o nnoši a se wena koko ebile ka se ebile wena emampele e le ganetša le re bolela e tlo ba o kare go ne se le setšhabang koko ba re kua gaemara koko tsieletša koko ba re kua gae ga se wena o nnoši o welang ke leru la gore ka gare ga lapa la gago ba re go a selekiwa ke berekile ka dilo tša go swana le tše koko ke malapa a mantši a wetseng ke seemo sa go swana le sona se batho ba kgona go tšea o le so koko ba go berekiše and wa bona ka mokgwa o ganang ka gona o ka se kry-e thušo ka lebaka la gore sa mathomo koko o ka selwe le bana ba gago ke ya mathomo ya bobedi o ka se boloke ka mokgwa o bolokang ka gona ya boraro koko bana ba gago ga ba ne tšwelopele ya bone koko lapa la gago wa le kwa le ya baba ene le go kwiša bohloko le bontšhe gore o le nyakela thušo koko ene ge e le gore mo gongwe koko gore o wele ka gare ga seemo se gone bakgekolo ba ba felang ba go etela ba rake le godile o molomong a tswala ka gagage ene wa bona a ke le botse nna ke tšhikanoši no thušo le swantse re ekhwetse mara gore re khwetse thušo re swantse re thuše koko pele koko santse a tso ka gare ga bothata bo a leng ka gare ga bona sesi wena go lebeletše koko mmona le right ke ra sesi ka ko
se se kamo go lebeletse mama go mmona le right aowa ba re wena go mo lebeletse re sa ba le batho ba kua mmanapiane re sa ba le bana wena o lebeletse koko o noši mo lebeletse o mmona le right why o re o right ora se koko o right jwang a sa kwane le bana ba gagwe koko o right jwang a tšhaba ke bana ba gagwe koko o right jwang ba ba re a ba robale ka gare ga lapa lebelela batho ke ba bantši ba feta wena ene koko o right jwang a tumile ka go seleka kua mmanapiane ene nto ngwe ke nyakang go e bolela koko o tlhoka thuso batho ba nto ngwe ke nyakang go e bolela koko o tlhoka thuso mamago o kgona go ba le mmaka ka ba ka gare ga seemo se mamago a leng ka gare ga sone ene motho o kgona go sepela le dilo tše e leng gore di kgona go mmotsa gore a re nyake thuso mo go wena re nyaka gore o be ka mokgwa o leng ka gona wankwešiša so o ra re lapa la geno ge le le so sese gape gore koko o right o ra re lapa la geno la go kgatlha lebelela batho ba ka moka ba lena le a bereka sese o bereka by chance dilo tše e leng gore mokgekolola o fela di bolela o go botsa gore ke tla go rapediša ene ga go rapediša gore o dieng ge o ka mokweša bohloko wa e bona sa le ke no tlwaela go tloga kgale a re ge nka go rapediša dilo tša go di ka se loke a kere jale nna mola go mokgekolola nto ke e lebeletšeng ke gore yena ga a ne tlhokomelo dilo tše ntšhi ka kua ge di direga a šetse selo le kanyo lešule wa bajwa o swere ke maoto mara se nka tswa ya felo a kere a re ntšeo nkiše mothong ka re o ne bana kopantšha bana ba gago ba tlemo re go tšee re go iše mothong le ganyo la se nka ya felo a ne šedi mokgekolola ke nto e leng gore yena le ga bona dilo di makatše a tše action ke bothata ba gagwe ka tswa ya tlo aparela le ke dilo tše e leng gore yena ga a di tsebe akere ene ga nrate mokgekolola wa nšomiša nako ngwe lengwe ga re tla le golla ka ja ke ya ketime tla le golla ka robala ke ya ketime go ra go rate o ra jwang wa nšomiša ke nyaka gore a go rate ye o reng gore a go rate ke a mmona o bona eng sese ke go nšomiša go nore nto ngwe lengwe yena ge yena bolela emapele a ke nyake o ntšhabele ka ditomo go dua le ge ke re moremi ga a nthate gore ke swantse ke bolele gore moremi a nthate because of moremi o dia 1 2 3 4 why mokgekolo o ka re a go rate o le ngwana gage ke o dia eng e le gore e go fa gore ga a go rate nto e leng gore mpha gore ga a nrate ge ke ne le mathata mokgekolola ga nthuše ene ebile a mphe dikeeletso gore ke direng ke ne le mathata nna ga le ganniwa le ke le so mara a mpotse gore ke direng okay a kere ke ya go yena ke llela bale ka motswadi ke re mokgekolo na mathata ka ke a mantšhi bophelong baka mara ga re a wa ngwanaka a re e kae square ya kae a mpotse dilo tša mohutong mara ge yena a bajo wa mpitša ke kwile o bolela polelo nngwe ye o reng o godile o e bona mo go koko gore ge koko a ka no re ke tla go rapediša dilo tša gago di a senyega o nagana re o ba rapedišitše batho ba ka moka ga bona gore ba beso ke kgola gore o ba rapedišitše ka gobane le abuti o ile ba rata o tla kua sontaga ngwe lengwe a tle oroga mokgekolole a kere ga ka no moroga wa iteine thabeneng ga ka a no moroga a tla kua a roga mokgekolole ba mo itea thabeneng tšatši lengwe ile ano maoto a ema a freezer so ke ge re motšea ka koloi ba re bitša ba re tla le motšeeng mothuši o freezitše mara jwale ka baka la gore thapelo ya koko o ka re e tloga e kwagala kudu mo e leng gore ga a rapediša batho dilo tša bona di a senyega koko wa bajo o reng a sa te thapediše maoto a fona thapelo a gage e mmerekele mo maotong a gage mma awa moreko ga ithekola ke ka thapelo alright o ra re motho a ka palela ko go te thapediša modimo a kwa thapelo tša gage moreko a ithekola a swantse re go atswe a ye mo batlong go mo thuša ka gona ke nna ke ne potsišo magagešo le ya kwana le sesi kua lena ka moka lena ba le le mo ka moka mo a re thietšeng bolela nnete pele ga modimo ba monyaka bana ba motlhokolo ngwana ka gore go thula ke koloi a re tso ngwana ola wa abuti mma moratwa o thutse ke koloi abuti o tlo swara ke stroke a kgwa a re ngwana wa ka ka bane selo monyane ba swantse ra tlhokofala ka banaane ngwana se ka teka ke la tšhelete rafa o ra nna ke tlo o huma e le ola o kgaetšedi yaka okay mama bolela go no bolela nnete rena re le bana ba mokgekoloki ga re kwane o ya ku e ya lekgatla marata ke ba ba kae ba ba kwanang le mokgekolo
a e re ke ba bakae mo lena ka moka ke ba bakae ba kwanang le even le nna ke a tepala a re kwaneng batho ba modimo ke ba bakae moraka o butsa re ba ba mo go bana kwanang ba le mokgekolo ke ba bakae ba ba kwanang le mmago bona ba ba kwanang le koko ba emishe matsogo ba kwanang jwang wa bona re ke se siang noši he le wena o emishe eba dula lapeng la gago alright ko mowane alright ntane ba ba sa kwaneng le mokgekolo ke ba bakae koko ge o lebeletše go bana ba gore ba seke ba go nyaka koko o bona o ka re o ba senyeditšeng ke bona ba tsebang gore ba ntshenyeditseng ke ao nna ke tla tšea kae nna ke senao nna ke le matlhale alright ba rapediše ba be le matlhatse ke a tšee kae nne ba rapediše motho wa ithapediša ye ya go magogo ke a mpalela nna magogo ke kwele gore o nyaka o re gopela tshwarelo ka moka rena ditlogolo tša gago le bana ba gago ke nako tse gore tshwarelo gore o nyako e gopela mo godimo ga rena ke a le pifo lefato tsamaya o boletse nto ya re kokwa lena gore wa lenyaka o nyako gopela tshwarelo a tla le tshware ka matsogo a re tsebe re ke eng ye o re nyaka o rena re go tshwarela ka yona re o rileng yona ke potsišo botse koko ya e fetole koko nna ka ga ke bona bana baka o a yakua ola yakua ola yakua ola yakua ka ba rela ka re bana baka ka gore le nna šifa ba ntšwile ka diateng o mo le o mo uria sa se ratang ke ka december be go fele go e ba mananeo ka mo lenaneo la december e be le re a re swarelaneng o ka mo motse ka mo kore ke mo la bolela ba re a re swarelaneng ba e be re neng dikgolo fore le ga o le mo gore ke moagišane le ga e le gore ke mang le ga e le gore ke mang ka rela bana baka ka re bana baka ka re swarelaneng melato ga e le gore ke le tshwentse le ntshwarele le nna ke le tshwentse e le gore le ntshwentse ke tla le tshwarela ka tse ke kwang ke be ke tekwela mananeo a dikereke nna ka mo nna ke le postolo nna mara wa ba rapediša gore modimong ke koko a ba bone modimong ka lebelele lapa la gago la a šwalelana le tlhaba le ga le dikela le ka 3 ya matshega ke rapela ke rapediša bana baka ko gopola ngwano wa ka wa ngwano wa ka o wa sanaga ke be ke rapela gane ke ne le ngwanonyana o mokanyana ke re modimo o nthuše ngwana la ngwana ke a fola modimo o mo thobe ka diatla tša gago tše boruta ngwana la gore go nna gore na modimo o rutheja metse na ke ngwana o ke le go monyane le re a re o ria a re bua sekolong a bone ke ena a mphetolelang ka mokgware rona go phasa mo go rena a gore bereke le selo bagešo nna se ke ka pia jwala ka phasa bagešo se ke ba eta a re dienso a se ke bagešo batla ba kile batla ba re mma a re rieng jwala re phase na nke le ba botšheng a gona ngwana a kileng a tla ka lapeng laka bagešo wena o ka se bolele ntate moremi re ka tserie jwala ge re fetse o boloka ga re tlhape o kile wa tla a gone pudu e tlang mola gore nna ga rena re nyaka ngaka di re nyakang re te re ba bereke ka mola gae ga re bona ka mola ba ka nna ke ne potsišo a ba e meropeng alright before ba ka phekolong ya meropa ke nyaka sesi mola sesi ke gopela o sware mmae ke ngwana gešo ge o lebeletse phoso tša ba ka mokana ga bona gobane ke wena o nnoši o reng mokgekolo wena o ema le yena o bona phoso tša bona e leng ba ke gopela o ba botse tsona ka moka a ba le phoso a bane phoso ba right gore ba seke ba kwana le mama ke ka mokgwa ba reng ge ba sepela ba ba botsa gore mokgekolo ba riang a kere o ka se kwane le motho e leng gore ba re o go riang alright a ke no re jwale ka ge o le ngwana bo bona godimo ga dipolelo tše ba reng ge ba tswile ba di kry-a ke kgopela o no ba fa maele o ka ba fa maele wa reng ye o ka ba fa maele wa reng nna maela wena o ka ba fa maele wa reng maela gane bjale nka ba fa ngona ke ya gore re ne kgotsa thuso gore re kgone go boelana re kwaneng re be bana ba mokgekoloke go a le ka mokgwa re godileng ka gona gore re kwane koko santse a nyake thuso gobane go senyegile
motse wa gage dinku tša gage di a šwatlha and then yena ka ge e le modiši wa tsona ga a di tleme matolo a di bušetša ka lešakeng dinku tša koko di šwatlha koko a di lebeletše a di omanya a di rakela di sepela di tšwela ka ntle onkwešiša nna ke boletše lentso kare koko motse wa gage ga o right onkwešiša ya bobedi koko ignorant dilo o no di tlogela di ano diragala ka mokgwa di diragalang ka gona a kere and then koko a ka se sware marapo a sa tsebeng gore a tswa kae o swanetše gore marapo ao a tloše mowe a bušetše ga ga bona thebere tšeo a di nyakege ka gae bana ba ba koko ba a gone gore ge ba sepela ba seke ba ntšha mma go bona why koko ke sure ba swere ka pele ke sure why ke le sure a gone motswadi wa ka thabang gore bana ba gage ba tloge gausi le ena koko ke bolela maaka goba ke bolela nnete iša maiko mo go koko pelo ya ka e botlhoko ke rela re ke bolela maaka goba nnete ke pelo ya ka e botlhoko gore bana ba ka ba reng ba tšhitlana ya ke kwa botlhoko gore bana ba ka o reng o la ya kua o la ya kua yewe ya mpaba ga ke tsebe bothata keng a gone gore dilo tša bona di ka loka koko ande mo moyeng ngaka gore ke kwa botlhoko a ke re ga ke roba ga ke robetse ke tipotšiše gore bana ba ka ba reng ba ria ka mokgwa gore bana ba ka ba reng ba ria ka mokgwa fale bana ba ka šibago ba ga grupu ya bona a kere nna ke thoko kaše ba reng bana ba baka ba sampitše ba re mma ore ga ba bona gore nna ke ne tlhokomeleo bona ba tekaga ba ria thuso ye nna ke seneng nayo bona tsa bona alright koko nna ke ngwana gago mmereko wa ka ke go bereka ka batho mo e leng gore ga o tlo lefa selo o rata gore ke go thuše kang wena nna ke rata gore ya go tshwana le o nyaka thušo ya eng godimo ga dilo ka moka godimo ga bophelo ba gago ye nngwe le ye nngwe ye nka phelang gabotse le bana ba ka ba phela le nna gabotse ya mathomo kudu o nyaka ke dire eng ka gare ga lapa la gago ke nyaka o nthuše dilo tše ba di bolelang ba re di ka lapeng laka nna monga lapa ke sa di bone ene nna tsona tšeo tša ditshipi tša ding a ke tsebe gore ke mang wa manapiana tsebang gore tshipi e ka tla ka moo ene bile nna ke gale re sa tsebe a re akwa a re se rena banna re gore metlhe le metlhe a re tsebe ka tshipi eo yeo ba reng e tšhediwa metsi alright koko ngwane o boloditše ke mang kofe o wa bomhlanga namputsa mago prince o bolotse re bana ba a ke tla mo lefatshe lamo ke be ke ne bana ba 6 ke ra o bolotse ke ra bona kale ke bana ba 6 a kere ba bolotse re sa le kua morago gae nna ga o se kumoletsane makgophong ba bolotse re sa le gae ene nna ke bereka a kere ga ke bereka le monna re tlogetse bana ba ka gae a dikoma di tswa ke ntšha tšhelete mma iša bana kone mma iša bana kone ntepa gage le lebole la gage di ka tseba ke kokwago bana ba baka go thoma mathomo go thoma kao koko wo o bolotse o wa logile ka ntepa le lebole di kae tsona yao ga ntse ba wela a kera ba wele ka tšetše tesmatwins ba šielana ntepa e teng ntepe e feletse ga re bolotša ngwana wa sesi gona bjalo mo re šetse re le mo manapiane e kua ga magoa sorry ka leina la motho e gona a ke tsebe gore e sa le gona ore ga e gona o gona mpiletseng yana ka pela re šaletse ke ntepa ya mafelelo ye e boloditšeng ngwano wa ngwana sesi yaka ene e se ntwa e le ga re no jame re tšhentšha nna bana ba efo bana ba rena bana ba mma be re no thušana baneng go no pala ba baka wa mmona mmago ngwane a bolelang o kgodišitše bana wa mona ena mošimanyane wo a leng kantle a yang kantle ke mmelegetše ga mmago nna tatago le mmago ba nkgodišitše gabotse go ra gore go ya ka koko dilo tše kgaetšedi ya ka mo a bolelang gore ba re di go berekegile jwang ka tsona koko o tseba di le ga se seage koko o rialo a kere se se ko la go file lerapo
o ra ausi ya rena le a bang dirang maoto yena lerapo le go ne mo a letsereng gona a ke tsebe gare ga gago le yena le ba babedi ngaka ke mankoko ke sesi ke sesi ke yena mmago ngwana o sesi ya ka o mogolo a rena ka moka o be a bereka ka ditlhologadi le balo sa bereka ka tsona ka re ke ngaka gore a re santse o bušetse rapo le mo letswang mmago re na le kae potsišonyane motswadi yaka nako e re šeile mpatamele mo mmago rena ntepa ye e boloditseng ba e kae ntepa le lebole a o molomo bane ya gage aowa ba re dirageng e leng ga gešo ke ya mmaka ya khomotso ya khomotso ke ya ka ngwana o e lebelele mo ebile ne leng dimo e leng ga gešo ke ya mokgekolo a gešo a ke re batho ba ke bana ba bata gola mmago o bane ya gage ola ne ya gage mamakane le ya gage a kere e leng ga gešo ke ya mabaka ke a leboga gore a re yeo e timetse a re kwane mama go alafa ditlhologadi aowa ba re ko re lerapo le tswa ga mama gago le tlile ka kua gae wale re nyaka re le bušetša morago rapo le ka re a le nyakege ka kua go koko a bona rapo le wa le tswa ga gešo le ana ba moalafile ke re mokgokolo modimo o ba tlhokofalela ke moga jaga le yena a le neetse ke motho ma o ra koko ke re koko o ile go ba tlhokofala o alefile ke ntate o mongwe ba re ntate o mongwe ka mo suka iketse nageng ya e lokile koko bile le gona yena o tloganthetše a re lerapo le o le tshale gona ka re ke yena mogala jo a gore mokgekolo a gešo go ba tlhokofala a mo alana jale rapo le leng ka kua ga mmane yago wena o tseba le etswa ka bona ke le tsebe lela wa gore magalane tšatši le wa go nthela wa re gane lerapo lela ke mmotša ke be ke tekokota ande lerapo le e sale ke le tšaga koko mmago re mmitša koko ke reno re koko ka re aowa lerapo le e sale le tla le koko ka nako e ke bolaya ke maoto before pelenyana ka ditlhologadi tšaka napile kokoa sesi mmago a mpha lona ka kokota ka lona wo tšatšeng re a bolela ke re gape lerapo le ke la koko napile wo a ke re ka le bona wene mara wa re nkabe le nne ya lona le nna le wena o nyaka lerapo aowa a re nkabe le nne ya lona le nna ka gore ke la mmaga okay nkabe le nne ya lona le nna maoto a ka a baba a ke re lankwa ke re ga se la gore ke ngaka and a se la gore ke la bolong ke lerapo la ditlholo o baba ke maoto wena wena ke be ke mang jale bo le isa ka rapo le o botsa mmano na se ke ke re ke nyaka le ra ntse wa le nyaka nna ke ile go ba ke ntse wa le nyaka setse nna ke ile go ba ke ile wa le nyaka ke la mma ka gana ke mmaka ge ke go ba ke tlhokofala grupe le rileng ke le botsa ke re grupe ba irile le gore ba ba ya ke bolela lerapo le ke sa le tsebe ga ke sa tsebe selo a ke tsebe selo mara wena koko o le ile la bolela ka lerapo lua a re mphe lona ene le mogolo ake ga nkabe e le gore go a foniwa e le gore a se a robala ke motho mogolo ra motsiša o tlo no le botsa gabotse a re aowa lerapo leo ke be ke le ke le neetse mangmang lerapo le ke la go kokotelang ditlhologadi ke le neetse ngwaneso ka ga baba ke mao alright koko marapo ao ga a boele morago ke le letee a se marapo nna ke le raponyana ela a ke tsebe gore ke la motlhoboma ke rela re bale re le bušetša morago neng neng kapa neng maga gešo maloba re rile ge re tšwile ka taba tša ngwana a robetšeng ra re ge re tlhalosetša mongaka ka bothata ba ka kua gae gore a re kwane re le bana ba motho mogala bola o boletše gore rena a re a goga papa mokgekolo ge ke fihla ke mohlalosetša ra wa re mogogile ka rara mogoga ka gobane šebo sela o se phakišitše batho ande mo le ba phakišitše ke tse nako tšeo bile bo sa tšo hlaba le papa o hlabile 2016 o mogogile le šebo se e le gore se phakišitšwe ande nama mogoga a itswe le nna ke a itseba ka morela ka re mokgekolo gape go ka gopela ga botse mogoga kwa batho ba e le gore ba nyalane ande ka nako tšela ka 2009 ne ba sa tšo ba nyalane ba nyaletse ka 2016 jale ke yona tabe o ba reng ke mogoga owe o swantse gore o be gona ke ona re lešang ka lapeng a ke nna ke nyako botšha lapa la gago kokwa le ne ditaola ka
a bua ga ke nna nna ke leposto o le postone alright a go ne ditlhare tse di leng gona ka kulapeng ke ditaelo fela tša kereke ke ditaelo fela tša kereke alright taba ya koko a ke tsebe gore malome ka kapang re e fetša mo goba re tlatle re e fetša le ba bangwe mo gongwe ba emetseng mošate wa kua gore re o bereka jwang ka taba e ka lebaka la gore ke kole ba ba bala gore a se lapa la koko le nnoši le le wetseng ke leru le leso ka re koko o nyaka thušo lapa le ya koko re ka se le tlogele le so a go kgonagale gore gare ga bana ba koko ka moka koko a kwane le ngwane o moteng o la le yena o tlo ba bothateng ka gore ge koko a ka robala go ra gore o napile ke tšhiwana ye e neng e nnoši ka nako tsotlhe mola bana ba mmage ba le gona lena a le kwane le koko yena o kwana le koko a nnoši lena le yena le ya kwana koko a se gona sesi o robala ka gae wena wa robala go ne bothata ka gae nto e bangwana e no ba mesito le ka mo mama sentle okay le bolaile noga tše kae ka kua gae ra bolae le e bolaya kae ka morago e be e le kgolo be se kgolo ga kudu le bolaile tee ka mo fase be ga dima ka mo godimo e le setla o ka re krei alright and then meeta ke eme kae kua gae a go ne moeta o bongolo gona beile o motee o ba reng a bututse alright dikatse le dimpša di le tshwenye dikatse ke tša a se tša ka gae ke tša naga mpša e sa tsogwa mpša e hwile fela boraro alright dikatse tše ka moka di kgobokana ka kua ga bolena bošego thome re ne katse tee ge re thomo tshwenya ke magola go ba le katse tee katse ela ya thoma ya ba le dikatse ya thoma ja tšitlang ganyo le dikatse tšela di no tsamaya metse ka moka a re sa rena re ne katse a le nna yo buang ya lena e be e le gona ebile tswetse e ne dikatse tše dintšhi di ile kae moroka re tšhaletse ke motsotso o moteng koko diaparo tša mohu mmago sogana le di sa le gona ka kua gae ka setšompana sa tšona le tlo di phatlalatša neng ge go diregile eng diaparo tša mmagongwana di phatlaletša kere tše di leng gona ke tše ke di aparang bana ba gešo ba ba di tšereng ba di tšere le ena o la magala tše di šetšeng ka mogae a go ne tše di dutšeng di phuthetšwe di dutše nka se di bee ke motho a gale dilo tša mokhu a di beiwe re a leboga e repe moroka o ba fe di-phone number taba e ya koko gabotse ke e kwelene malome ka kapa mara ke duma gore nke re tle re boe re bulelele le batheeletše re ya ge lelapa le la koko le ya and then re boneng gore re ka bereka jwang e tloga e nyaka meropa maga gešo difounu tša ga moremi ke 079 1709862 or 060 9590303 ke lebogile kudu malome ka kapa ntle le go senya sebaka re gata mašimo wa monno mongwe ka fale weekend go diagala weekend ye re obina ra thoke o shae ka ra thoke ya and then ke nagana re le lapa le ga botse le lenyaka meropa le lenyaka meropa le ya go tuloge dilo tše dintšhi ka gare ga lapa le la koko le go ne bothata ka mo ke a leboga re a leboga motheletši o motse community radio gona fa le go 96 tota number 3 FM go tšwa go nna ke le morwa motšha maubane ke tšwele